Салом алейкум ҳамватанони азиз. Умедворам, ки ҳама касе сеҳату саломат ҳастен ва садои манро он нафароне, ки айни ҳол тамошо мекунанд, шунида истодем ва садои ман хуб рафта истодааст. ҳаст. Хуб, барномаро оғоз мекунем. Имрӯза барномаи интихоб кардаи ман як аҷоиб аст, вобаста ба воқеаҳои рӯзҳои охир шудааст. Мо аз тибқи талаботи қонун, аз назари қонун баҳодиҳӣ мекунем. Ин ҳам ба забони русӣ гирем агар двойные стандарты мешавад, ба аксарият ин фаҳмотар аст. Ба забони тоҷикии худамо бошад агар меъёрҳои дугонаи тибқи талаботи қонунро дида мебароем. Чӣ тавре ки барномаи ман барномаи ҳуқуқӣ ҳаст ва чун ҳар вақта сар мекунем аз моддаҳои қонун ва баъдан якҷоя ман боз меҳмон даъват кардагӣ ҳастам, якҷоя мегузарем ба қисми таҳлил. Ҳоло мегузарем ба қонун. Ба ҳамин барномае ки ман омода кардагӣ ҳастам, як моддаро дарёфт кардам, дуруст мегирад, турғия мегирад, яъне кодекси меҳнат. Назар мекунем ба кодекси меҳнат. Дар кодекси меҳнат моддаи 27 чӣ гуфта шудааст? Яъне ки маҳдудиятҳои якҷоя кор кардани хишу таборони наздик. Дар ҳамин модда гуфта шудааст ки қисми якашро мегирем, дуяшро ҳам бо мегирем, таълим мекунем. Якум, дар як ташкилоти давлатӣ ё ин ки ғайридавлатӣ, ё ин ки воҳидҳои сохторӣ ва вазифаи роҳбарӣ, ё ин ки сармуҳосиб бошад, муовини ӯ бошад ва хазинадор бошад, якҷоя кор кардан мумкин нест. Шахсон ин нафарон якҷоя кор кардан наметавонанд тибқи талаботи қонун. Ки байни худ агар алоқаи хештаборӣ дошта бошанд, чӣ тавр хештаборӣ дошта бошанд? Яъне ки падару модар бошад, зану шавҳар бошад, хоҳару додар бошад ва ҳатто писарон, фарзандон ва ҳатто хоҳару додару бародарони зан ё шавҳар дар як корхона кор карданаш аз рӯи ҳамин тибқи талаботи қонун мумкин нест. Инчунин ман пурра намегӯям ҳамаша. Дар қисми ду бошад читар маҳдудиятҳое ки дар қисми як омода шудааст, моддаи мазкур пешбинӣ намудааст. Чиро? Метавонад бо қарори соҳибмулк ё ин ки шахси ваколатдор дар ташкилотҳои ғайридавлатӣ низ ҳамин муқаррар карда шавад. Дар ташкилотҳои ғайридавлатӣ ҳам муқаррар карда мешавад, метавонанд якҷоя кор карда натавонанд. Ин тибқи талаботи қонун аст. Лекин чӣ тавре ки мо ҳамин ҳафта пайгирӣ кардем, дидем, нишастро дида биромадем ва боз ман озӣ мегӯям чӣ кардагам. Нишасти оҷонсии назорати давлатии молиявиро дида биромадем, мубориза бо коррупсия дида биромадем. Дар 6 моҳи охир ин рӯзи 18 шуда гузаштагӣ буд. Ҳозир ман инҷо мегирам. Як дақиқа. Ҳозир як дақиқа. Ан ҳамин буд ба фикрам. Не. Инам не. Куҷо шуд инҳо? Инам не. Чутор ёфта натонистистам. ҳозир майна гӯш мекунем, баъд ба қисми таҳлил мегузарем. Садо ҳастме? Садо нестме? ба фикрам садо неста? Нест садо. Садои ман омада истодааст ақаллан? ҳозир як дақиқа, барои чӣ мушкили техникӣ шуда истодааст?
همش باید پر شد و چرا نشد؟ اکنون چه؟ با صدا نیسته؟ عجایب صدا نیست. برای چی صدا نیست؟ حاضر صدا نیست. صدا رو شونده نشد است. نمیدونم چی باشد. یک بار دیگر میمونم. اگر که نشد بعد صدا میشد خیلی خوب بود. چی با این کجا مشکل شده ایستاده است نفهمیدم. خیلی میگویم همیشه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیون دولتی تاجیکستان روز 18 همین سال جاری ماه ایول در نشست خود گفته گذاشت که 37 مورد فعالیت خویشاوندان نزدیک را در اداره‌های دولتی آشکار کردند. اکثریت اینها صاحبان منصب‌های این رو منصب‌های خرد دولتی رو فرا می‌گرفتند. یعنی که فقط اون نفرانی که در ساحه منصب‌های خردی بودند. کدام ها بودند آنها؟ در اینچنین رئیس آژانسی ضد فساد سلیمان سیدزاده گفت بیشتر موردها در ساحه معارف و تندرستی، در موردها در وزارت‌های فرهنگ یک مورد در کمیته ساختمان معماری می باشد، باز یک نفر در سطح تندرستی باشد، سلامتی رهبرای مؤسسه خویشاوندان نزدیک خود را به کار گرفتند، یعنی که یک جای کار میکنند طبق طلبات ماده 27 کودکس مهنت. این ممکن نیست. اینچنین در وزارت معارف در مکتب‌ها خویشاوندان خود، دامادها، فرزندان خود یک جای کار میکنند. در آن معلوم نیست که در کدام ممکن خزینه‌چی باشد یا اینکه دیگر باشد، معلوم نیست، لیکن چون هم بسیار میشود. در اینجا باشد این عکس رو میبینیم. نگاره مقیمی نیست تصدیق میکنند و عجایبش صد افسوس که صداش رو من نمیدونم چی شد، من نتونستم نبرآمد متاسفانه. خیر این خانم در اینجا تصدیق میکنن که در حقیقت همین حالت ها رو ما آشکار کردیم و از همه مهمش در اون بود که خانم میگوید که ما در مقامات های بالایی یگان مورد ویران کردن این قانون رو نتوانستیم، یعنی که آشکار نکردیم. از این میبرد که نیست در اونجا. خب عجیبش در این است فقط دیدن در چی مکتب ها رو دیدن، وزارت تندرستی رو دیدن، گفتن در اونجا پیدا کردن. خب خوب کار کردن، در حقیقت کاری سخت کردن، چی رو انجام دادن. حاضر من این رو گیرم چون که بیفایده است، از اینجا میبروریم. در حقیقت کار کردن و این رو ببینین که چطور اینها یعنی که جنایت رو آشکار کردن. کورپسیون وزارت این یک مقاماتی که بسیار پرنفوذ است در تاجیکستان واقعا. هم بیچاره دو معلم و دو دکتر رو پیگیری کردن، از همونجا پیدا کردن که نه، در اونجا قانون ویران کرده شده است، ما همین رو آشکار کردیم، 37 لحظه رو آشکار کردیم و در دیگر مقامات ها آشکار کردن نتوانستیم. در دیگر مقامات های حفظ حقوق میگیریم، مثلا در دیگر مقامات های بالایی یگان چیز رو آشکار کردن نتوانستیم. من با همین حیران هستم که همین کمتر شرم دارین. این هم خنده آور است هم گریه آور است. کمتر شرم دارین. به همگان معلوم است در کدام مقامات ها چند نفر کار کرده ایستند خویشتوار خود، در مقامات های بالایی حاجت گفتن هم نیست. اگر سر کنیم ای خود پرزیدنت سر کنیم، تمام تاجیکستان خویش اولاد در مقامات ها کار میکنن، اکثریت در مقامات های حفظ حقوق یا در دیگر مقام های بالا کار میکنن. آشکار کردن نتوانستین. بعد این رو چشم شما ندید در این حالت ها کار است، یا اینکه در دیگر مقامات ها میگیرین. در مقامات حفظ حقوق من خودم کار کردگی هستم، میدونم اکثر نفر، بسیار نفرانی که خویشتوار هستن لیکن کار میکنن. یکتاش اگر پدرش سودی باشد، مادرش سودی باشد، فرزندش سودی، پروکرور دیگر. خیلی مثال میگیریم، مثال دور نمیریم. مسئله دلیل امام علی به نزدیکی شده، این نولی یک مونه شده است. در دلیل امام علی واتکوب کردن، اول بازپرسی کردن که از طرفی کی بود، مفتش کی بود. بیان به خاطر میبریم مفتش
яке аз фарзандони вазифадори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, агар хато накунам, номаш Парвиз Ашурён бошад, падараш маълум аст ва аксарият ки дар куҷо кор мекунад, вазорати адлия, вазир хусураш бошад, агар раиси суди олӣ. Магар ин хештавори набуд? Мумкин аст дар ин ҳолат? читар фаҳмидан мумкин аст? хуб кор мекунем. офарин. Инро як дигар лаҳзаҳое мебинем дар ин ҷози. Ман мегӯям ман ҳозир меҳмона қабул кунам, баъдан ина якҷоя таҳлил кунем. Может бит ман меҳмон даъват кардагӣ ҳастам, бо ин материалҳо ҳастам, инро якҷоя кардан, таҳлил карданам мумкин ҳаст. ҳозир қабул мекунам. меҳмони даъват кард. Салом алейкум. салом алейкум. овоз меравад майна? ҳа, садотун омода истодааст. ин кас Иззат мебошанд. ман ин касро махсусан даъват кардам, зеро ин кас кор кардагӣ ҳастанд бисёр дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва бисёр ҳолатҳоро низ медонанд, аз мавзӯъ хабардор ҳастанд ва ба аксарият ин кас шинос ҳастанд, патриоти дар ҳақиқат ватани худ мебошанд, миллати худ мебошанд ва канали худро ҳам доранд. партизан, да? Political партизан. Иззат? Political liberty. Так, political liberty. яъне фақат ҳаминро медонанд ки партизанҳо, ин кас армияи партизан. вақте ки қонун амал намекунад, мавзӯи хуб аст. дугонагии қонун. агар вақте ки ҳамин конститутсия бигирем, вақте ки қонунҳои дохилӣ бо қонунҳои байналмилалӣ духурагӣ эҷод мекунад, автоматически қонунҳои байналмилалӣ сари кор мегирад. ҳам кодекси ҷиноятӣ дар ҳасти калима, ҳам кодекси маъмурӣ, тамоми қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад. ин мин ҳамин калима ҳаст. ин мин ҳамин калима ҳаст ва имрӯза мавзӯъ ки дугонагии қонун аст, вақте ки моям гуфтему муроҷиатам кардем ҳамонҷода ки нашид, баъд ҳамон қонунҳои байналмилалӣ мегирӣ, иҷозат додагӣ амале ки вақте оккупатсия мекунанд, вақте ки як минтақа мебиёяд ғабс мекунад, ҳокимията ғабс мекунаду дигар иҷозати тда гап задан, муроҷиат мекунӣ, қонуниш муроҷиат мекунӣ, президент да муроҷиат мекунӣ, прокурор да муроҷиат мекунӣ. вақте ки ҳама коррупсия, ҳама система як авлод, ҳама хешу табор, поён да истодагиш хешу табори болош, ҳама як хесият дорад, ҳамаш а як маҳал, а як минтақа. баъд вақте қонуни байналмилалӣ мегирӣ ки қонуни байналмилалӣ нависта шудааст ки амали партизанӣ гузарон, ҳаракат кун, шаб зан аз сарзаминет сур кун. барои ҳамқа мо уже қонуни байналмилалӣ гузаштем, барои он ки ҳамирӯза мавзӯъ ҳам хел аст. ман гуфтам нашуд коррупсия бигӯем, агар ҳамин сатҳи поёнӣ гирем, сатҳи поёнӣ аз шӯъбаи як корҳои дохилӣ гирем, баъд прокуратура мерем, баъд суд мерем, да хеле мерем. агар бигирем силовой структура як шӯъбаи корҳои дохилӣ, да например 15 та муфаттиш бошад, агар муфаттишош гирӣ 15 муфаттиш бошад, аз 15 муфаттиш 5 таш фарзанд ё ҷияни роҳбаро ки худшон боло даштагиянд, ё генерала домоташ, ё келиниш, ё фарзандиш, инам хеле оперативни система ё дуюм занад. оперативни система ҳам гирем, як шӯъбаи корҳои дохилда 25 нафар оперативник кор кунад, аз 25 нафар оперативник 10-15 оперативник кор бисёр осон аст. уҷода бисёр одамашон ҷо мекунанд, барои он ки уҷода як рапорт менависад, гузориш менависад, қисса меёрад, ҳеҷ кор намекунад. 5-6 нафаре ки конкретна кор мекардагӣ ҳаст, остальные инами 15 нафар ҳама хешу табори ҳамон определённи ондам, определённи инсон, яъне хешу таборбозӣ. як шӯъбаи корҳои дохилӣ агар 150 то 220 нафара доранд, баъзе калонтараш, агар увд гирем то 300 нафара дошта бошад, ҳамун 300 нафар 80 нафар конкретна ҷиян, фарзанд, одамои ҳамун худшон ки ҳамун ҷои ключевой да мондагиянд, ӯ ягон чиз соображение намекунад, якта мозг мегиранд, як бачае ки ба савода мегиранд,
ай любой минтақа ҳамуда як 10 сум метан ай 100 суме ки мегиранд 10 сум метан ӯ кор мекунад. барои ҳамин мардум дар ман гуфтаниём ки вақте ки меъёрҳои қонун духурагӣ ҳамин калимае ки ҳаст эҷод мекунад, ҳамин якта гапе гуфтаниём ки Юлий Цезар буд самый великий диктатор, первый диктатор мира, эътироф шудагӣ Юлий Цезар. Юлий Цезара системашда философ буд, як философ буд. Бисёр ҳуқуқшиносо агар тамошо кунанд медонад римскии империяда маълума Сенека гуфтани одам буд, философ буд. Философ ҳам философ буд, ҳам системаи давлатдориша чӣ мекарда, нақша кашида медод ки чӣ хел идора карда мешавад. ҳамон мегуфт вақте ки фарзандаш дар дастат кор мекунад, мегуфт фарзандаш падараш дар дастат кор мекунад, пир шуд фарзандша гир мегуфт барои он ки дур сар нате дасти худат, мегуфт императора Юлий Цезар ай дасти худат дур сар нате мегуфт. вақте ки ҷодда дига одама монданӣ шуди фарзанди худта анамун вақта мекиши ура чистка мекунӣ. ҳамин система Тоҷикистонда чотка функсионировать кардаста, чотка ҳамин система. барои он ки ай Сенека Макиавелли китоб гирифта шудагӣ. Макиавелли ки эмомали ҳамун Макиавеллия рости гап азёд медонад, ба фикрам рости гапа мегӯмда ҳамин азёд медонад, чотка пункт ба пункт ҳамун хати кор мекунад Эмомали Раҳмон, ҳамун система хати бисёр. барои он ки даври Союзда ман вақте ки кофта буромадам, даври Союзда Макиавелли хонданаш иҷоза набуд, фақат агентҳои худ шонда медоданд, КГБ, фаҳмидӣ? ёда гирам. барои ҳамун раисое ки мекарданд ҳамуно ба определёни ҳамун цитат айнҷа мегирифтанд, баъд ёд медоданд агентҳошон. ҳамун система Макиавелли хати ҳам ҳамихе ки бояд мақомот ба короче русишта ҳам хеле сначала унижай своих подданных, иногда унижать мекунанд, ё конкретно ҳамун иззати нафси ҷоношон ҳамун дасташда кор мекард, ёдам мерасад Эмомалӣ. мисол через худаш не фарзандша мегӯяд, фарзанд мерад як вазир ё як начальника ё як роҳбаре ки одами худаш аст, ё духтарша мегӯяд одамоша, он одам мерад ранге ки вазири тандурустира кард ку рафт ҷиянаш зад, ӯ специально месозанд ихе ҳолатҳоро специально месозанд. система Макиавелли аст месози ки ҳамуна ҳолати қаҳрда омаданашо установид мекунӣ ки чӣ хели реагировать мекунад, фаҳмидем? и ҳамун Макиавелли системаш ҳамихе кор мекунад. барои ҳамун бисёр одамое ки дар мақомот кор мекунанд, бисёр делаи худшон паставной роӣ мекунанд, ӯ гирифт, например тафтиш кард, реаксия ҳамонро тамошо мекунанд, вақте ки буромад ҳамун положение уже убрат мекунанд и преданности ҳамоное установид мекунанд. Император, фаҳмидем? Император преданности ҳамоное установид мекунанд. но ҳама вақт уҷада гуфтаги ки ҳама вақт бояд ягон вақт короче император касе ки қатиш ҳаст шоҳид намонад. ҳамин одамое ки ҳозир да айни ҳол кор кард, падарошон генерал буд, фарзандаш ҳозир кор мекунад, падараш например пенсия дай, ё прокурор буд, бачааш прокурора худаш пенсия дай, судя буд, бачааш судяи худаш пенсия дай. ҳамаи система чи тандурустӣ ҳамаи ҷода ки ҳаст, ҳамуно бояд ҳамин китоби як бор Макиавеллиро бигиранд, ман не китобо бигиранд, бихонанд, баъд Сенекаро нависанд, мехонанд худшон притяжени 30 солда исбот шудагӣ действияи Эмомали Раҳмон кати чи ютуб любой ҷода ҳаст, даже забонаш кати бисёр ҷода гуфтаи ки худаш ӯ то и дараҷаи ақли инсоният рафтанаша фикр накард шояд, фаҳмидӣ? ман ҳамихе мефаҳмам. барои он ки бисёр мардум среди оппозициям бугӯед аналитически способност ҳамин связка слова қапидан суст, фаҳмида? каринои чотка қапидан суст. барои ҳамин вай бояд ҳама вақт пушша тоза кунад. Зачем свидетель таким людям? Потому что все это контролируется с определенными странами, еще я говорю, с определенными странами, с определенными спецслужбами. И вот илоҷ надоран ора нест меган бачаш кишид, бачаи уда даркор не, бачаи уда фарзанди намедонам Раҳим Рамазон ё Ҷияни Якимов ё намедонам фарзанди
این که یوسف رحمانوف یگان سودیا پودی در کار نه برای اون که потому что они знают правду. Понимаете? برای همون وقتی که انسان میداند و آینده دیگه دولت اون مالکیت دارد. بسیار حقوق انسان разрушат شدگی. وقتی که حقوق انسان разрушат شدگی بسیار جلب معلومات هست. اینو هم میگوید که ویابه همون устные переговоры за закрытыми дверями میگن کو политиков. همین за закрытыми дверями да میگوید که ای пиштата тоза кун бад короче омадани шуди биё ки чтобы мо ҳамун моликияте ки дорад ҳамуна арз каранда мухолифат эҷод нашавад. вақте ки барои он ки бисёр вазир ё фарзанди ӯ шоҳид шида метавонад системае ки эмомалӣ амал кард, эмомалӣ раҳмон амал кард. барои ҳамин дугонагии қонун вообще қонунро бигӯем ки ягонагии қонуни оилавӣ ҳаст ки аксар мардум ҳамун қонуни оилавида итоат мекунад. оила амбитсияи шахсиш аст. вақте ки инсон худаш 9 нафар фарзанд дошт, агар представит кунед 55 шаҳру ноҳия ҳаст, ҷамоату деҳаку шаҳрҳо ки 68 нафар бигӯем, 68 ҷамоату шаҳрак бигӯем, анаки нигоҳ кунед ки 9 фарзанд, 9 домод, агар яктаи таваллуд карда бошад ё акман дутаи таваллуд карда бошад, уже 36 нафар ки шуд, яктаи тақсим кунад, ҳамун сари мизда уҷин каранда ту фалон ноҳия, ту фалон ноҳия, ту фалон шаҳр тамом шуд, уже тамом всё. уже баъзе ноҳияда уже баъзе ноҳияда дути сети конкретни одамои оила аст. барои анамақа мо система фарқ ки шикор Изат, инро бибиниде ҳамин коррупсия чӣ хеле ки вайкат нишаст кард, муаллиму духтуроро чӣ кардан? Аз ҳамонҷо 37 ҳолатро чӣ кардан? Аку инро якчиро ҳарну якҷо таҳлил мекунем. Ман мондам. медорам. Инро бибинед. таҳлил кардан, дар он ҷо гуфтанд ки дар ҳақиқат мо ҳамин ҳолатҳоро чӣ кардем? ошкор кардем. яъне ки вайрон карда. Аку ин ҷиноят намешад. ҷиноят ҳам гуфтан мумкин несту, лекин инҳо вайрон кардан кодекси меҳнатро. дар он ҳолате ки ҳамон ҳафта худаш мумкин рӯзаш пеши қафо бошад, боз нишаст мекунад, дар ин ҷо вазири маориф бошад, чӣ мегӯяд? яъне ки дар он ҷо агар ки ин ҳолатҳоро 37 ҳолатҳоро инҳо ошкор карда бошанд, албатта ки он нафаронро аз кор пеш карданд. дуруст? нафароне ки якҷои хештаборӣ доштанд. маъмурӣ мекунад, як муддат кароч бекор мегарданд, бо фариёд рефтан мегиранд. инро ҳозир аҷибаш дар ин аст ки вазири маориф инҷо гуфта ист ки сабаби тарки пеш кардани омӯзгорона гуфта ҳозир ман домаши нишон метиҳам. якҷои ин чӣ мегӯяд? ин ҳамон 1-2 рӯз пеш ман инҷо вазири маориф будааст. вазири маориф ва илми кишвар Саидзода Раҳим ҳамро гуфт ки тарки пешини омӯзгорон раванд аст. яъне ки мумкин аст. ин фақат тоҷикистон не, балки дигар кишварҳо ҳам Фаронса ва дигар ҷо. бечора рафта омадааст Фаронса ва гуфтааст ки дар он ҷо ин нормал не мешавад. яъне ки омӯзгорон мебиям мерам. дар он ҳолате ки вон ёдовар шуда инҷо мегӯяд ки ҳамин чанд соли охир ба Тоҷикистон 15,000 омӯзгор тарки пеш карданд. тарки пеша ин яъне ки корро тарк карда рафтанд. дуруст? 15,000 нафар. ин кам не. дар ҳоли ҳозир бо вайбе мебирем, анализират мекунем. боз инҷо мегӯяд ки вазири маориф гуфтааст ки яъне ки ин раванди табиист, ин мумкин аст. дуруст? анакун феълан дар Тоҷикистон 3400 нафар омӯзгор намерасад. 3400 нафар агар гӯем намерасад феълан. яъне ки ин ҳозир дар ҳамин шабрӯз, дар ҳамин сол ҳамин қадар 3400 намерасад. ҳама куҷо рафтагӣ? ба муҳоҷират рафтагӣ. анаку инҷо бо мегӯяд ки бо пайваста барои тарк кардани камбудӣ кор кардаст. соли равон як ҷои аҷоиб аст. соли равон ҳамин сол 14468 нафар ихтисоси омӯзгориро хатм мекунанд ва инҳо мехоҳанд камбуди худро мо аз ҳамин ҷиҳат мепӯшем, яъне ки онҳоро таъин мекунанд. аҷоибаш дар ҳамин аст. хоб дар ҳолате ки омӯзгор нарасад, дуруст? дар ҳолате ки омӯзгорон 15,000 омӯзгор тарк карда рафтагиянд, ба муҳоҷират рафтагиянд. аз сабаби чӣ? аз сабаби он ки маош хеле кам аст, зиндагиро нигоҳ карда наметавонад, аҳли оила нигоҳ карда наметавонад, таъмин карда наметавонад. омӯзгор инро 5 сол мехонад,
جای کار رو بازار پیدا میکند. همون نه همه پیدا کرده میتوانست. در وقت سالش منم کار کردگی هستم آموزگار. این طبیعی است که اینا یک دهه رو میگیریم. مثلا یک دهه عادی در همون دهه از یک عائله آموزگارا هستن. درست؟ پدرش، فرزندش، کلینش، دکترش آموزگار. در دهه یک مکتب هست. دیگه مکتب نیست. پس اون با کجا رو در کجا کار کنم؟ چطور من میگم که ممکن همین یا مود نادرست اینو چی کرده ایستادن تطبیق کرده است یا خود مود نادرسته. اگر که خب مود آمدگی است در کودکس هست میگیریم. پس برای چی نسبت آموزگار رو تطبیق شده ایستاده است تکرار شدن؟ در آموزگاری که بیچاره آموزگار لباس درست ندارد، باور میکنید معاش کم، لباس درست ندارد، غیر از این برآمده یا تاکسی میزند یا اینکه رفته اگر در دهه باشد در یگان زمین کار میکند همین خیال با اینو پر کرده دهون گفته ایستادن که نه ما همین کار کردیم. این رو ببینید که شب شهر نمیدارن آدم بیست میکند میگه کو در حقیقت و کمتر ایزون نمیکشن. در اینجا وزیر معارف باز در نشست 6 ماه گفته است که همین خیلی است، یعنی که نمیرسد، لیکن ما پر میکنیم. باز پایینتر میریم در کجا چخیری اینو پر میکرده باشن. انا کو اینش رو ببینین. نه در یک جای دیگر اونجا هست از سال 2018 2000 چند اینجا چوشان نوشتگی هستم که این چند خانه نمیرسد. اینا از سال چندین سال پیش نرسیده آمده ایستاده است نمیرسد، لیکن اینا میگن که ما 14000 ختم میکنن ما همین که کمبود رو پر میکنیم. خب این ساحه ما وای بود وزارت معارف بود معلم معینی میگیریم. اکنون با همون یک دو روز خودش ممکن اینو پیش قفا اچاد میتیان کو نشست گزارش هر نیم ساله میشود. درست باید تیان بعدا باز همون شب و روز میبرد نورسایی طبیبان در خطلون مشکلی یک مدت باقی میموند تا الان که این چندین ساله هست که نورسایی آمده است، یعنی که نمیرسد. دکترها هم ترک کرده رفته ایستادن. این فعلا درست میگه. این به نورسایی طبیبان در خطلون مشکلی یک مدت باقی میموند. چند مدت دیگر باقی میموند این خدا میداند و خودش میداند. این هم میگه که فعلا در خطلون حاضر فقط اینجا خطلون رو من گرفتم زیرا دیگرش رو من گرفتگی نیستم. فقط در خطلون باشد اگر نورسایی طبیبان به 1157 نفر برابر شده است. با وجود در 6 ماه سال جاری 63 طبیب به مهاجرت مهنتی رفتن. او از چه سبب رفته ایستادن به مهنتی؟ برای چی رفته ایستادن؟ برای چی ترک کرده ایستادن؟ یعنی که اینا طبیعی است؟ نرمال برای اینا. ده؟ انا کو این شهیدالله شریف زاده بود است. سردار ریاست تندرستی در ولایت ختلون در نشست مطبوعاتی خش ادعا کرد که تا چند سال دیگر مشکلی نورسایی متخصصان طبی باقی میماند. یعنی اینش بول ادکوات نگفته است که ها حالا ما اینا حل کردن نمیتونیم، ما همین سال فلان قدم میبریم متخصصی سایه طب این با همین روی پوش میکنیم خلاص. اینش بود خود منطقاً فکر کرد. так баъди вохӯрии роҳбарони давлатӣ яъне ки бо роҳбарони давлат во мехӯрад бо фаъолияти вилоятӣ дастурҳои зиёд шуд. так мувофиқи нақша корбарои воҳиш додани норасоиҳои кадр бисёр мушаххас аст. донишгоҳ бисёр хуб кор карда истодааст. ну как всегда мо таъриф бояд кунем, камбудиро мо набояд гӯем ки мо вай мешем экстремист мешем. дар ҳолате ки камбудиро гуфтӣ то ҳатман ба ту мӯҳри افرادگرایی ماده 307 2 307 همش میزنن قسم 1 2 3 4 5 نبین ما میگه که نه همش بغداد یک سوس پکوینه ما داریم ما همش ناز میشود بود میکنیم ما کامبود رو امکانیت دارم که در 2 سال اینش ویاش گفت که همین سال ما حل میکنیم مشکلی رو میبینیم حالی سال دیگر با چه خیلی اخبارات میدن. اینش میگه که خیلی در 2 سال آینده میگه ما این نورسایی همش برطرف میکنیم. اصلا کادرهایی که در چی میخونن هر روز و یا میرن هر سال 2 مرتبه 3 مرتبه در مارشروفکه رقص بازی میکنن. مارشروفکه 2 ماه 3 ماه در اینجا چی میموند من نمیدونم. شهیدالله شریف زاده اینجا با گفته یک جای عجیب بشه ببین. در ختلون متخصصان عصب شناسی کودکان، متخصصان توبت کننده بیماری سوخته و ریوماتولوژی ندارد و میگوید که حالا در ولایت ختلون یک طبیب دارند که به بیماری سوخته طبابت میکند. این رو ببینید همگی یک طبیب بوده است در همین ولایت ختلون. چقدر ولایت کلون است. درست؟
همه خیش تبارو شهر دا میوید. اینا بگیم در یک ولایت خاتلون، در یک ولایت کلون اگر گیریم منطقاً اگر گیریم همگی یک طبیب باشد که بیماریایی که به سختور دچار شدن دیگرو در کجا هم دیگه طبیبو در کجا هم در شهر جو میکنید شهر دوشنبه دن سودن رفتگیان اکوپانتن غورت دورن این همی آشکار من میگم فهمیدین؟ تمام سیاه در شهر دوشنبه هم یک بیمارخانه دارد بیمارخانه سه شما میدونید شما میدونید برای سختور نخود همین چند همه آدم ایویس بردن در همجای میگذرونی بعد ایویس میبرید میدونده من 5 سال کار کردیم همجا رویگر هم دخترای همش کشینه 90% شما یک بسیط اروسا بود که بولی منی کار میکرد همون هم مانده برفت اروسا همون دیگه آدمای بسواد میسنی ها بود دیگر ها بود که برفت همه گفت دیگه کار نمیکند اینجا همه اکوپاتیا داری اکوپاتیا تمام من همه خیلی میفهمم پارتیزان های من دیگه اونجا همه خیلی میفهمم دیگه خیلی من نمیفهمم میاره اکوپاتیا از جانب یک منطقه از جانب همین من آشکار میگم اینجا کسی من نمیشناسد اکوپاتیا از جانب اگنتای KGB SSR все تمام времяшон گذشت من اینم قدم میگم یا времяшон گذشت بود ها وقتاشون بود همه کار کردن پدرشون اینم رایون بگیریم پدرش رئیس بود رئیسی کالخوز بگویم رئیسی کالخوز فرزندش ایکو هم پدرش اروسا خطی کار کرد و دیگرها را مالکیتش گرفت و کالخوز ساخت نبیره و رئیس فرزندش چیکار کرد همونا نیست کرد فهمیدی این همیشه سیستم هم اکثر سیستم همیشه مونده ایستادن درست اگر من نمیدونم انیق گفته نمیتونم چی مقدار ختم میکند سایه تیبرو هر سال از 1000 نفر کم نه از 1000 زیاد تمام میکنه زیاد خیلی زیاد خیلی اینجا گفته که 14000 سایه معروف سایه تیبم چنین بوده که 14000 نخود که در یک خطلان دیگه که در ولایت سوق یا در دیگر جا نباشد از خطلان خیلی بسیار داخلی میشوند همه دخترو برفتستان روسیه ده اینم اکثر انسانی که گپ میزنن من قطیش میبروید دیپلم دارد سواد دارد دختر است даже همین من نمیگم نام شهر نام دولت هم даже نمیگم определенный من دولت ها هست که весь دخترو یک جای قطی من گپ میزنم میفهمی شما همش образованный интеллигент همش به حق همه زبان چند زبان که گپ میزنند аналитически способный мощность دارن همه طرفا میگن зачем ما اونجا کار کنیم ای خطلون ای تمام منطقه ای تمام جا میگن ما کار نمیکنیم میگن برای چی برای اون که همون справкой که هست همون история болезни نوشتن در اون چیه که کнига болезни همون را میگن میخری همین میخری определенный типография که типография همون کلان تعلق دارد اینجا میخری بیمار میاد باید تو نویسی که اونجا ده چه حالت که اومد همشه істория болезнише مینویسن همون هر یک بیمار даже همون همون میخری میگه چیکار کنیم بخیل میارد میخری میگه بخیل میارد میگه که بفروش یعنی که خلط خریدن یعنی که معلم همه خیلی معلم به ژورنال هم میفروشن طلبه بگم پول همون تیپوگرافیا با همون کلان فهمیدید لیباس با همون کلان همه چی میلیسه میگوید فرما را آینه اونجا بخار همونجا میرید با همون کلان پروکورور میگوید هم پروکورورش هم خیلی سودیه میگوید سودیه هم همه بیزار شده که همین کلانوی مایده خود کلانوی مایده که بود خود متهم کرد فهمیدید میگوید که شما فرزنداشون کار میکند کو و یا پدراشون متهم کرده کامپرومات هست هر یک قدمش داره و یا جنبیده نمیتوند فرزنداش هم جنبیده نمیتوند و یا حالت ناچار که 18 دارد که چی خیلی شود و با کدام طرف ده گذره این رو ببینین خب مسئله اگر چی رو خیش تباره میگیرین من همه که یک دو حالت آوردم در همون حالت هایی که رسانوی شدگی هسته هم های میارم دور نمیریم به فکرم همه انسان هم میشناسد همه
инсон Вазири мешносем. Маориф ҳози телевизион да. ин кас вазири маориф буданд, Нуриддин Саид. хоб вазири маориф буд ин одам дар вақташ. айни ҳол дар телевизион ҳам хеле чиё кардан. Громадагӣ буд проблемаош. Мерем дальше. раиси бахшиш раиси ҳамин донишгоҳ буд ку ректори донишгоҳи миллӣ буд. маълима ҳамин одам як диплома ман қапида будум, у дипломам соҳибиша медонам, кор мекунад то ҳозира, ҳозир ба фикрам подполковник аст. қапида будум, фальшиви фурӯхта буд ҳамин кабинетишда ман қапида будум. намемонан охир. фаҳмидӣ да? фаҳмо. Инро бибинед. Анаку ин масъалаи хештаворчагӣ моддаи 27. Ма инро бибинед. Ин писараш. Писари ин кас Шоҳин Саидзода. ин касро барои полигат, яъне ки асардӯзӣ ҳам соли 2018 муттаҳам карда буданд. ҳозир инҷа омада гаи подробно ман ҷамъ кардам. Ин Шоҳин Саидзода хеле забои русски гуфтагӣ диссернет был лишен ученой степени кандидата наук решения диссертационного совета университета Дружбы народов города Москвы от 27 февраля 2018 года. Правда, Министерство образования и науки России, скорее всего, из политических соображений это решение не поддержало. Но все равно пятна подозрений осталось на манты молодого ученого из Таджикистана. Поэтому он решил снова засчитать свою кандидатскую степень 19 апреля 2019 года, яни через год, в диссертационном совете Таджикского национального университета, выдвинув на защиту ту же тему уголовную ответственность за контрабанду, и которой он получил свою сомнительную степень кандидата наук. В 2011 году, оказывается, смотрите, 2011 и кандидат наук шудagi бas Московский лингвистический институт ба 2011 шудagi 2018 бошад, инро чӣ мекунанд? Меқапанд, яъне мефаҳманд ки дар ҳақиқат ин дуздагӣ асардӯзӣ ҳост, чанд саҳифашам ҳаст. Баъдан бо дар як нишасташ мегӯянд ки ҷонишини хато накунам вазир мегӯяд ки не, смотрите, достойных кадров не осталось, да? Аз ҳамон асардӯздое ки разоблачит кардан соли 2020 хато ба фикрам вазифаҳои дигар метиҳанд. Инҳоро меқапанд, муттаҳам мекунанд бо асардӯзӣ, бо мегиранд вазифаҳои баланд метиҳанд. Тупыми легче управлять, чем умными. Да, вот смотрите дальше, что идет. Оно к 6 марта 2020 буда. 2020 буд хато накунам. چه وظیفه میتونن با این نفری که خیشو تبار در یک پیشتر اینو یک جای کار میکردن. شوی سعیدزاده هم در وزارت معارف کار میکرد اگر خطا نکنم. در اون وقتی که پدرش کار میکرد وزیر معارف بود. درست؟ اینم در همونجا کار میکرد. اینا به حساب گرفته نمیشود. 6 марта указом президента Таджикистана Саидзода Шохин, сын главы Гостелерадио Таджикистана Нуриддин Саида, был назначен директором агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан Шохин Саидзода. Уже 4-й ученый из Таджикистана, обвиняемый в полиглоте сообществом Диссернет, это в России, который получил более высокие должностные за последние 1,5 месяца. Як ты говоришь, Кобильджон Хушвахзода 24 января был назначен ректором Национального университета. Так, обвиняется Диссернет в том, что скопировал 91 страницы из 134. Вы представляете? Даже половина не. Это выше с половиной. Это получается сколько? 90%. Он скопировал. Смотрите, скопировал страницы своей диссертации и российских ученых. Так, заметив Курскую область в Таджикистане. Вслед за ним еще один герой разоблачил Диссернет. Давлатшо Гульмухаммадзода получил кресло вице-премьера Таджикистана, а Нурали Собирзода, который также обвиняется в полиглоте, был назначен заместителем министра образования и науки. Впрочем, помощники президента Таджикистана по кадровым вопросам. Асадулло Рахмон, у которого в руках все кадры
политики. Пожалуйста, вам. Вот он, красавчик. Но, смотрите, это Шоин Союзуда. Хэштаг ин мисол овардаган, фақат камаша гирифтам, ками кам. Это очень кам. Хели кам овардам. Амун чии ки расонавиҳои бисёр шуда буданд. Ина бин. Но когда ина обвинят, когда ина муттаҳам мекунанд бо асардӯзӣ соли 2018, да? Дар ҳамун ҷа мегӯянд ки не, вай худашо оправдать кардаги буд. Ин худашо сафед карда буд ки не вай ягон чи надӯздааст, асар надӯздааст, ин ҳамаш нодуруст аст, яъне ки диссернет нодуруст чӣ кард. Дуруст? Баъд соли 2019 апрел будааст. Диссернет аз нав чӣ мекунад? Бо учёный степени чӣ мекунад? Ин дар Тоҷикистон аллакай. Вот. Когда на одной из пресс-конференций Министерства образования и наук Таджикистана журналисты подняли вопрос об обвинении в полигате против сына. Тогдашний министр Нуриддин Саид, один из заместителей министра, утверждал, что Шоин Сайзуда в Москве доказал свою правоту и отверг обвинение в полиглате. Вот, пожалуйста, вам. Вафик рамки. Ина михе. Хози ина ме брурем. Хози шавкат қабул кунем. майли у одам чиба. Ин кас бо барнома дорам. Да. Вақтум ина мешни бо обсуждать мекунем. Чӣ гуфтед? ма ҳаминҷа да ҳама одам ки шинос шудагам назанам биҷо кам. Ана как раз таки. Вай боло бурорин, мана поён фурор. Ҳозир ман прокурор кунам чӣ ман икада ваби техника мекунам сафар намерам хай баҳар. Субординатсия инсонгария ман чӣ мекунам? Иҷро мекунам да. Салом алейкум Шавкатҷон. ва алейкум ассалом. садои ман хуб аст? Садотон хуб аст. Умедворам сиҳату саломат, тайёриҳо зуд барномаҳо дида истодаед. Ташаккур ба шумо. Саломат бошед. Хуш омадед. ин кас Шавкати Муҳаммад. ин кас Шавкати Муҳаммад барномаи худро доранд. пас аз кантар ворид шудед ба вай барнома. Мардум. зинда бошед бародари азиз ва иҷа Швейтсария нейтралитет. саломат бошед. ҳаминҷо мавзӯъ хабардор ҳастед? бале, ман баъзе аз ҳамин фикрҳои худамро дорам дар ҳамин масъала. дар бисёре аз ҷойҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон духӯрагӣ аз куҷо сар мешавад? қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон оё меъёрҳои байналмилалиро ба инобат гирифтааст ё на? Яҳкум бояд ба ин савол ҷавоб доштагӣ бошад. ҳатман дар қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои муайянкардаи талаботҳои қавонини байналмилалӣ ҳатман ба инобат гирифта шудааст. Аммо як ҷумлае ҳаст ки як ҷумлаи дардисар дар қонунҳои Тоҷикистон ҳаст ки аввал меъёрҳои муайянкардагии қонунҳои байналмилалиро мебиёранд, мегӯянд ки бояд ҳамин тавр карда шавад. фақат дар охираш як ҷумла мебиёранд ба истиснои мавридҳое ки қонун муайян кардааст ё ба истиснои ҳолатҳое ки қонун муайян кардааст. ҳамин чиз аллакай асоси талаботи ҳамин қонунӣ чизе ки дар қонун гуфта шудааст амал кардан ба ӯ аз байн мебарад ва дигар чизҳое ки мавридҳое ки қонунҳои дигар зерқонунҳо санадҳои ҳуқуқие ки дар дохили худи Тоҷикистон ба фоидаи худи режим қабул шудааст онҳо бештар амал мекунанд. масалан дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз рӯи конститутсия мавридҳои аз яъне маҳдуд кардани ҳуқуқи озодиҳои шаҳрванд муайян карда шудааст ки дар кадом мавридҳо ҳуқуқи озодиҳои як шаҳрванд маҳдуд карда мешавад. аммо вақте ки ба истиснои ҳолатҳое ки мегӯянд чанд ҳолатҳое вуҷуд дорад. масалан гирем ба амнияти миллӣ халал расонад, ба озодии дигарон халал расонад, ба тамомияти арзии миллӣ халал расонад ва ҳамин хелиҳо. лекин дар кӯчаи хиёбонҳо мебинем ки бемалол як нафарро мебинанд мегӯянд ту риша дароз, ту румолат дигар хел бастагӣ аст, ту дигар хел курта пӯшидагӣ ҳастӣ.
یا که تو دیگر خیر رخ میگردی سر لباسی تو به سر لباسی ملی موافق نیست و خاکزاها. اینجا وقت پرسیده می شود که این قانون از کجا، این طلبات از کجا، گفتن این مثلا گرفت فرمان از بالا شدگی یا که فرمان شیفت دادگی کلان دادگی همین خیلی و همین رفتار خودشان را در خیابان ها که حقوق آزادی های یک شهروند که کانستیتوسیه او را کفالت داده است و استثنایی محدود کردن حقوق آزادی های یک شهروند را هم قانون معین کرده است که کدام وقت حقوق آزادی های یک شهروند محدود کرده می شود. مثلا گریم وقتی یک نفر کردارش رفتارش به امنیت ملی خلل می رساند، وقتی که یک نفر کردار و رفتارش به تمامیت ارضی ملی خلل می رساند، به امنیت و آزادی های دیگران خلل می رساند، اینها ذکر شده اند در قانون. اما میبینید که منصبدار بی‌ملال قانون شکنی میکند. وقت در قانون گفته شده است، در سر قانون گفته شده است مثلا گریم منزل شخص دخل ناپذیر است. وقتی که گفتید منزل شخص دخل ناپذیر است، تمام دیگه یگون استثنا وجود نداشته که باشد. منزل شخص دخل ناپذیر می تمام منزل شخص دخل ناپذیر، اینها استثنا میکنن فقط حق خودشون رو، یعنی همون قانون شکنی خودشون رو، جنایتکاری خودشون رو در دخل ناپذیری منزل شخص استثنا میکنن. یعنی در موردهایی که ما میتوانیم زده داریم به منزل شخص ما حق داریم. آخر بغیر از شما دیگه هیچ کس به منزل یک نفر زده نمیدارد. فقط این شما هستید که به سلاح به لباس مثال گریم نظامی یا که به همون دستورینی که در کیسه‌تون دارید یا که همون گالستوکایی که در گردنتون دارید، همین شما هستید که زده میدارید. با کی میدارید به خونه مردم زوری کرده؟ کی هست که مثلا به خودش میکروفونتون کشتگی است؟ کی هست که مثلا به خودش حق دیاد به خونه یک نفر زده دروید؟ بله شفقت، یعنی که اینها استثنا رو استفاده میبرن. کلمه استثنایی که اومدگی است همون رو استثنای در فلان حالت، یعنی خود استثناها حالت‌های گفته شده است، لیکن اینها خودشون رو از رعایت قانون استثنا میدونن. در اکثر حالات قانون در اکثر حالات اینها خودشون را از رعایت قانون استثنا میدونن. یعنی همین به منصب رسیدی گویا اینکه رعایت قانون به تو حجت ندارد، یعنی ضرورت ندارد. تو میتونی سیستم ماکیاولی دروی تمام قانون برافت. تو رئیس جمهور مثلا شما ببینید رئیس جمهور میگوید با بین مردم میبرد میگوید که من با آنها فرمان دادم که آنها را بی‌ضرر گردانید. خود پیش از بی‌ضرر گردانیدن دیگر قانون ها وجود دارد، دیگر قاعده ها وجود دارد. پیشگیری است. پیشگیری هست، مثلا گریم اونها رو دستگیر کردن هست، به پایش زدن هست، به کتفش زدن هست، به دستش زدن هست، دویدن نمیتونستگی کردن هست، حالت هایی مثلا گریم بیهوش کردن ها هست. یادتون هست در کجا بود حادثه نوردستی؟ میدونم سینی روسیه بود. در روسیه ما چند روز پریگوار به استاد مقامات قدرتی سیور اسیتا ده بود. بله حتی دیپوتات بود همون ارتیستی خالقی SSR کابزون. گفتم تو کابزون نمیاد و گپ نمیزنی. کابزون رو آوردن، لازم شد کابزون رو آوردن، قطعی کابزون اونها گپ زدن. روسلان آوشو آوردن، بسیار دوم آوردن. ولی کسی که لازم بود آوردن گپ زدن. بعد چیکار کردن؟ وقتی که دیگه ایلاج نموند بعد با دارو بیهوش کردن همشه. در همون حالت هم نکشتن با دارو بیهوششون کردن، اکثریتش بازداشت کردن. بله. بعد از اون که یک تا دو تاش مثلا چی نشون داد، یعنی مقاومتی مسلحانه نشون داد، اونها رو بی‌ضرر کردن. این درست است. یکی در ما بچه‌هایی که در عمرش سلاح نخاپیده است، در عمرش سلاح هم ندیده است، یا که در عمرش شاید همینا به یک بار در عمرش به نظامی روبرو نشدگی باشد. بله. در تاریخش یک بار بینید این از این میبراید که
دخورگی در قانون ها در کجا است؟ در همون جایهایی هست که اساساً مقامات قدرتی را از مسئولیت اجرای قانون استثنا کرده شدگی است. در دخورگی های قانون از همین جا دخورگی های قانون هیچ وقت به فایده ملت نیست، به فایده مردم نیست، به فایده مردمی قطاری نیست. دخورگی ها همون جاهایی هست که مثلا قانون اگنتی رو بینید، اگنتی نظارت کروپسیه ماده 5 در ماده 5 هم استثنا آمدگی است، در ماده 6 هم استثنا هست. یعنی میگن که اول همه گونه حقوق و آزادی های شهروند رو به اینوبت میگیریم به استثنای حالت هایی که قانون معین کرده است. در ماده 6 هم باز همین است. یعنی اینها حقوق و آزادی های شهروند رو به اینوبت میگیرن تا همون وقتی که خودشون به او روبرو شدن. وقتی که روبرو شدن به یک شهروندی که باید حقوق و آزادی های وی رعایت کرده شود، اینها باید رعایت کنند. در اونجا درباره حقوق و آزادی های شهروند باید گپ زده نشود. انا در این حالت دخورگی به میان میباید. یعنی اینها میتونن قانون رو به طور خودشون تفسیر کنن، به طور خودشون برگردانن و گفته های خودشون رو، کردارهای خودشون رو، عمل های خودشون رو قانونی کنن. مثلا در هر یک کشور متمدن اگر پرزیدنت برایت گوید که من آنها رو بی‌ضرر گردانید گفتم، میگوید خود پرزیدنت به جوابگری کشیده میشه. تو چه حق داری که به ریزوندن خون یک شهروند مثلا اگه فرمان میدی بدون قاعده؟ اونجا قاعده ها وجود دارد. این یک اولو ببینید در انگلیه به نزدیکی سربازیر انگلیه به خاطر یک ماسکه به دهانش نگرفتن، یعنی همون نقاب طبی رو به دهانش نبستن، چه هیاهوی به میان آمد که عاقبت سربازیر مجبور شد و استعفا را داد. به خاطر یک ماسکه، به خاطر یک ماسکه به دهانش نگرفتن. وقتی چند صورتش رو برآوردن، چند ویدیوش رو برآوردن که خودش بی ماسکه گشته است، همه رو ماسکه پوشیده گشته است. گفتن که قانون فقط برای مردم عادی نه، به تو هم هست این قانون. چرا قانون رو رعایت نمیکنی؟ این هیاهو تو به اندازه بلند رفت که در حالتی که انگلیس مثلا با طرفداری اوکراین بر روسیه سر به سر شده ایستاده است. یک حالت‌هایی است که مثلا در حالت حربی مثلا لشکر عوض نمیکنن از روی قاعده حربی. لیکن وقتی که طلبات مردم این بود که برای چی اون خودش اجرا نمیکند این قانون رو، مجبور شد به استعفا رو. بله. این مثلا این هیچ کس رو بله این هیچ کس رو نکشته است، به کشتن هیچ کس امر نداده است. حتی ماسکه نبستنش مثلا شاید از همه ضرر بیشتر برای خودش باشد. بله. خودش رعایت میشود. شاید همه ضرر بیشتر برای خودش باشد، اما وقتی طبق گفته خودش رفتار نکرد، مردم هیاهو رو به میان آورد و به استعفا رفت. برای همین چیز در تاجیکستان چه خیلی است؟ آیا در ما فرهنگ به استعفا رفتن وجود دارد؟ ندارد. در ما مثلا گریم از کار رفتن هم اینها فرهنگ منصبداران کلان فرهنگی از به استعفا رفتن ندارند. ماکسیموم از یک کار به یک کار دیگر میگذارند، از یک منطقه به منطقه دیگر رتات میشوند. یعنی یک درست از فرهنگ گفتی پرزیدنت بسیار همین مسئله رتات رو بسیار به زبان میبرد. یعنی رتات میشوند از این منطقه به همین جنایتکاریش آشکار شد و جنایتکار منصبدار جنایتش آشکار شد، از یک منطقه به منطقه دیگر فرستاده میشود. در اونجا جنایت نام داده میگردد، با همین جنایتش شسته میشود. کارگری عادی چیکار میکنه؟ کارگری عادی وقتی که به رهبریت کارخانه معقول نمیشود، از روی قانون به تو معقول میشود، به تو معقول نمیشود، کارگر از روی قانون حق تو رو از کار خارج کردن نداری. او به تو معقول شوی نامده است به جای کار، او کار اجرا کنی آمده است.
پرینسیپ کری همین است. درست؟ در همه جا باید همین خیلی باشد. پرینسیپ کری این است که او به تو معقول شوی ناآمده است. او کار اجرا کنی اومده است. او فونکسی خودش رو اجرا میکند، میرود تو معاشش رو میدی. نه وقتی که استوراج تو اومد، وقتی که بر رهبریت معقول شد، طلباتش رو شاید بیرون، طلبات بیرون از کره رو شاید اجرا نکرد، این چیکار کرده نشتر کرد؟ با خواهش خودش عریضه نوشته نشتر کرد. با این رو بینید مجبور میکنن که به خواهش خودش عریضه نویسه. وقتی که به خواهش خودش عریضه نویس میگن که ها این خودش عریضه نویس، خودش برآمد رفت. با چی دارن؟ یعنی دلیل هم دارن که اینها گناهکار نیستن، اون خودش به خواهش خودش رفته است. منصبداران خودشون به خواهش خودشون نمیرن تا اینکه بالا گوید که عریضه رو نویس دفع شو. تو بالا نگوید عریضه رو نویس دفع شو، هیچ کس دفع نمیشود، رتات میشود از اینجا به اینجا، از این. چون که وای یک نفر، یک فردی وفادار است، بسیاری از سیرهای کروپسیونی بالای همین دفشاف میگفتگی رو میدوند، برای من او هیچ جا نمیرد. این خیلی دخورگی ها وجود دارد که در تاجیکستان قانون عمل نمیکند. قانون از گپی در همه حالت، قانون از گپ یک نفر در پایان می ایستد، از گپ منصبدار، از گپ رهبریت، از گپ وزیر در پایان می ایستد. حتی سرقانون یگان اعتبار ندارد در تاجیکستان، یگان اعتبار ندارد، همچون یک سندی حقوقی ایستاده است. کنستیتوسیون داریم، قانون های کنستیتوسیونی داریم، کودکس جنایتی داریم، کودکس های مرافعاتی داریم، تمام اینها همش هست. لیکن حتی به زندان بردنی یک نفر برای غلاما ولی همین قانون رو استفاده برده ایستادن کو شفقت نسبتی یک قشری اهالی استفاده برده ایستادن، واقعا قانون رو استفاده نمیبرن. این است مثلا گریم حتی به زندان بردن. حالا من از روی گفتی پرزیدنت میبیارم که در تاجیکستان قانون عمل نمیکنه، فقط گپ عمل میکنه، گپ فرد عمل میکنه. حتی در زندان بردن، به زندان انداختن هم یگان قانون رو نمیبینن. یک اتهام رو میچسبونند، تمام او ثابت کردن او اتهام ضرورت ندارد، پشتی درهای بسته میگذارن، همین اتهام رو میچسبونن، اول بازداشت میکنن با اتهام های دیگر، سونی اعلان میکنن اتهام های دیگر. یعنی او اتهام هایی که اعلان کرده که بودن یگان اساس خودش رو نیافت، یک اتهامی رو به او چسباندن لازم است که هیچ کس دعوا نکند که این گناه رو نکرد. یعنی همه ترسد، ادوکات ترسد، خیش اقربایش ترسد دیگر نزدیکی نکنند و او پشت پنجره زندان شد. اما قانون عمل نکردنش پشت درهای بسته میگذارن، تمام پرونده ها مخفی. اکنون قانون عمل نکردنش در تاجیکستان چی است؟ گپ پرزیدنت. اگر حالا اینجا شرایط نیست که همون گپ پرزیدنت رو مونیم، اما همه شنیدگی است. پرزیدنت گفت که مسجد میری رفته نماز تخون چیکار میخوای بکن، اما به سیاست کاردار نشو. گپ پرزیدنت، همین گپ پرزیدنت جنایت است از روی قانون. همین هر یک فرد شهروند تاجیکستان از 18 ساله بالا باید به سیاست سری کاردار باشه. تو پای جنازه تو مردن از لحظه تولد وارد نشه سیاست ده میشود، او سیاست کار میکنه، لیکن خودش از لحظه تولد با او سیاست سری کاردار میشود، لیکن از 18 سالگی به بالا او خودش حق دارد که به سیاست سری کاردار شود. او خودش حق دارد که به سیاست سری کاردار شود. یک کسی رو انتخاب کند، یک کسی رو انتخاب نکند، پرزیدنتش رو انتخاب کند، وکیلش رو انتخاب کند و حقوق دیگر. این میگه نه، به سیاست کاردار، این همش سیاست است. این میگه نه، به سیاست کاردار نشو. یعنی که سیاست در فهمش و یا تماما دیگر است. سیاست در فهمش و یا فقط انمی کریستوین مشتی کنم. همین من به تقن نشو. دیگه چیز نمیفهمد و یا پنده تبود تکوی سیاه. بله، انا برای همین میشود گفت که در تاجیکستان قانون ها در بالا آورده میشوند، میور در بالا در سرشوی قانون طلبات های قانونی به معیارهای بین المللی موافق کرده می شود، با یک جمله آخر استثناء کرده می شود. همش با استثناء حالت هایی که قانون جنگلی ما معین کرده است. میگم یک کتاب نوشته میبیاد. بعد اونها در همین قانون ها بعض سند های چی خودشون معین میکنن که او چی رو در نظر دارن و
کدام حالت ها میتواند طلبات های کنستیتوسیونی، طلبات های قانون های بین المللی، کنونسی های بین المللی که تاجیکستان امضا کرده است همه را استثنا میکنند اون اکنون همه چیز برعکس می شود. یعنی همه او در بالا معیارهای بین المللی، معیارهای کنستیتوسیونی همش استثنا می شود، فقط گپ خودشون میمونه. تمام. یک چیز دیگر اینجا کی شفقت جان، در همین نشستشون وزارت کارهای داخله در همین نشست یک هفته پیشتر گذشتگی در همونجا خبر گفت که 261 نفر با اتهام اکستریمیستی به قید گرفته شده است. 261 نفر همگی در نیم سال. 261 نفر. یعنی تاجیکستان یک کشور کریمینالی. اینو بید در تاجیکستان ترکت من خاطر ندارم که شده بود. همین سال 97 اگر همون گیریم ببخشید پیش گفتون همین جو هم دوخورگی وجود دارد. دوی میگن که شکرانه تینجی امانی آسایشتگی کنید، شکرانه کنید که صلح و ثبات است، شکرانه کنید که همونجا تینجی آرامی است. باز خودشون گزارش میدن که 261 تا تروریست قبیدیم، اکستریمیست قبیدیم. در یک کشور تینجی آرام 261 اکستریمیست تروریست چه علف میخورد؟ آخه بیچاره ژورنالیست‌ها شوند اکستریمیست تروریست. ژورنالیست‌ها اکستریمیست 4 نفر آخره همش تا میخواد جور زدگی هستن. اگر نزده باشن باز میدانم. باوری کامل دارم. ژورنالیست‌ها اکستریمیست یعنی روشن فکر کسی لایک میموند، کسی یگون چی کامنتار میکنه اکستریمیست. این رو ببینین که با همش از همون لحظه که چی ای باشه اعلام نکرد دستگیر میکنن بس چوری پیش که علاقه مهر مخفی میزنن. از حمایتگر میگن که تو نباید این سری مخفی است، نباید فوش کنی. نسبت تو پرونده آغاز کرده می شود، از همونجا پایمال کنی سر می شود. این رو ببینید. سری مخفی همین سرهایی هست که اونها با کله تو بر کردگی هستند، باید تو قبول کنی، پشت پنجره زندان روی و این رو به هیچ کس نگویی. یعنی هیچ کس نفهمد که مقامات غیر قانونی کار کرده ایستاده است. چون که فوندامنت نیست، اساس نیست، دلیل نیست، یگون چی ندارد، یگون چی کافی. بله همین خیلی است. این نگران کننده است. این رو ببینید. یک دیگر سوال میتونم همین مسئله خب ما فهمیدیم قانون ها استثنا کردگن در همین قانونی که ماده 27 کودکس مهنت این قانون جنایتی نیست، در مسئله خشتبار کتی یک اونجا استثنا نیست. در اونجا گفته است که فلان 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 نباید کار کند. تمام تو اگر این خیلی باشد با استثنای فلان باید کار کند نیست. در اونجا گفت به استثنا. اینجا دیگر چیز است. اینجا تو اندازه قانون رعایت شدگی است. خیر اونها میگن که مثلا گریم 2 نفر در یک نهاد 2 خیش و تبار کار کردن نمیتوانند. اینها مثلا گریم حالا دستگاهی اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می یک نهاد جداگانه، پرزیدنت خودش یک نهاد جداگانه میدونه، اما آزاده رحمان همون دستگاه پرزیدنت گرفته میبرد. در اصل نگاه کنید یعنی اینها مثلا گریم مجلس ملی یک نهاد جداگانه است، یک نهاد علاهیده است، به حکومت ربط ندارد، به حکومت اجرایی ربط ندارد، حتی به شاخه حاکمیت اجرایی ربط ندارد. این یک شاخه جداگانه است، شاخه جداگانه است، از یعنی شاخه قانونبرار است. از 3 شاخه حاکمیت حیله سیاسی حیله سیاسی داره. از 3 شاخه حاکمیت مثلا گریم حاکمیت اجرایی، قانونبرار، حاکمیت سودی. این در حاکمیت اجرایی نه، این در حاکمیت قانونبرار وجود دارد. اما وقتی که او رئیس شهر دوشنبه است حاکمیت اجرایی است. بله عضوی حاکمیت اجرایی است و یکی از زیردستان امام علی رحمان حساب می شود و یکی از شهر دوشنبه استاتوسش برابر یک ولایت است. بله از روی قانون استاتوس شهر دوشنبه برابر یک ولایت است و او هم در حکومت برابری رئیس مجلس ملی بودن، در مثلا گریم در حکومت قانونبرار رهبر بودنش باز هم در حکومت اجرایی است. و وقتی که از همه دلیل اساسی این است که اونها همشون یک هستند، این است که وقتی که حکومت جلسه حکومت تشکیل می شود، یعنی که حکومت جلسه می کند، اینها
падар писар духтар ҳамашон атрофи як миз рафта мешинанд яъне дар як ниҳод ҳастанд خونه میشینن مسئولیت میکنن مالش در خونه نشستنشون همین جو همین در نشست رسمی در جلسه رسمی حکومت وقتی که حکومت جلسه میکند اینها همشون رفته در یک چی میشینند در یک میز میشینند یعنی این نشانگری اون است که اونها همشون از یک سفره هستند از یک نهاد هستند یا همین خیلی جدا میکنند مثلا گریم انکنون نهادی رستمی امامعلی جدا است نهادی رئیس جمهور جدا است نهادی آزاده رحمان جدا است نهادی وزیر عدلیه جدا است نهادی پسرش جدا است اینها همین خیلی حساب کتاب میکنند برای همین میگن که نه ما دو نفر در یک جا کار کردگی نیستیم یعنی او زیر دست من نیست فهمو این همش با هم زیچ هست وابسته است همش با هم زیچ است مثلا گریم خصوصا امامعلی رحمان با آزاده رحمان هیچ کس گفته نمیتوند که نهاد اینها جداگانه است هیچ آزاده رحمان یگان حقی از روی همین طلبات قانون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بودن ندارد از روی این قانون ماده 27 از روی همین قانون رئیس مجلس ملی انکنون این رو بینید اگر همین قانون رعایت شود رستم امامعلی نه حق رئیس شهر دوشنبه بودن را دارد نه حق رئیس مجلس ملی شدن را دارد وقتی که رئیس شهر دوشنبه نشدی الکی همین عضو مجلس ملی شدن از بین میرود حقش بله نه به این حق دار بشی نه به اون حق دار بشی اینجا نقص قانون رو به اونجا برده شینونده مونده است یعنی قانون پایمال کرده شده است به استثنا باشدن با استثنا باشدن همه غلاما در چی قانون در کاره غلام در چی قانون در کاره من داشه همین من خودم یوریست من هم قصال کار کردم ها من بگم که ها قانون من قانون دیکتاتور برای خود دیکتاتور ایتا تئوریایی که من خوندگیم تئوری که نمی یولی سزار استفاده می‌برد تئوری که پلوتون بود همش میگفت که закон это оружие диктатора для управления рабов все для меня понятие вот такой закон весь закон эмомали рахмон هر دفعه هجوم میکند آدمو هر سحر تلفن میکند ای عدلا میگه این امروز با سوادکات زدن من میگم خوندن گیرین سوادکی منه مایل لوبوی جدا 500 تا دلم کنم من نیست من برای من 500 تا کد 405 تا کودکس جنایتی سته دارد معلومه همین 405 تا گیرن زنن این هم خکنن یک خونه کنن پجالسته همه امامعلی رحمان خودش هوایداللهیف چی بکش هوایداللهیف دا پروکورور گنرالی مردم اشتی بدن توگری همه آدم چی بکش خودش هم خیلی بود خودش این هم خیلی هجوم میکرد خودش این هم کورو دا کش بود این دیگه خیلی نمیفهمند من دیگه چی بگم که دیگه ما گام نمیزنیم راستی گام همه اینا گام میزنم من حرمت میکنم همه یا نو определённый همون چیه در рамки инсонгari های همین инсонгari да وقتی که человеку зайдёшь внутри твоего очага даже همون غلامداری دام هم خیلی بود همون یک клетка بود زنش قطیخو میرفت همون صاحب کاتون بود کاتون گفتنی آدم و فقط изучать میکرد غلامو یاریم изучать میکرد که همین غلام یکی خوبش نبردگی بخندد کو اگر خندد امپراتور در رفته میگفت که همین غلام خندید میگفت چی بلای خوب دید довольный از زندگی уже فکر کرد میگفت راست دیگه میگم شما کاتون بود فیلسوف специально уровень غلامو دا изучение میگذارن исследование میگذارن حاضر چی میکنیم عزت اینا ما دوام میتیم با هر دومایو شرکت با برنامه داره اگر یکم گفتنی دیگر نداشته باشید همین قدر ان شاء الله وقت‌های دیگر گفتنی ها زیادند و وقت تنگ است ان شاء الله سلامت باشید برآمد کنید تشکر عزیز سلامت باشید در برنامه‌های ما هم اشتراک کنید بله حتما من چی سلامت باشید اما خب این شرکت برای همون معلومه همون کاتون به حد دانا بود سوداگر بود بیزنسمن بود خودش غلام ترجمه میکرد امپراتور در ریم ده غلام میورد آزی ای همه جا
изучат мекарданд ғуломои Азия, мора, фаҳмидӣ, на? Например, арабский ғуломои дигар. Ҳамаро изучат мекард. Вақте ки ҳама ғулом хоб медид, мерафт, ҳама фикр мекард, император мегуфт, иқад фикр дорӣ, мегуфт, ғулом ин шаб хоб дид, хандид, мегуфт. Занаш ки ҳардаш охрана гуфт ки ҳардаш хандида, чота чизе гуфт, мегуфт, фаҳмидӣ? Барои ҳама қа вақте ки ҳамун катон мегуфт ки ай ҳама опаснитарин чизе ки ғулом намебахшад вая, вақте ки ачак да медроянд. Фаҳмидӣ? Ачаге ки ҳамун пастел да медроянд, ё, фаҳмидӣ, на? Анамин чизе ёда пускат карданд. Дига ёро бах, ма чӣ бугум ки қонун аст? Қонун нест ёда. Вақте ки ёда қонун действовать намекунад, намедонам, ёда вообще қонун действовать намекунад, гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, ҳамин ман шумо да ҳамахе мегум да, одамое ки басавод буданд, ҳамон вақте ки 89-90 периода ҳамон вақта таргашое ки буд, ҳамон гумоштаҳо буд да, гумоштаҳое ки короче полный контроль буд ҳама тарафаш. ҳамоное оварданд, монданд, дурӯға ҷанг ташкил карданд, одамои равшанфикр киштанд, фаҳмидем? Ман инам ошкор мегум, любой ҷода мегум. Ошкор киштанд, барои ки мо пачинатсия намекунем ҳеҷ кида. Фаҳмидем? Ошкор киштанд, лекин киштанд, ҳозир чӣ рафтестай? Ҳозир анакун хитон бишинем анализ кунанд касе ки ҳаст, кадом давлати дунёда ки набошад, бишинад анализ кунад ки чӣ рафтестай? Бо ҳамон кор ҷанг просто қолибш дига шид. Фақат бо дига қолиб рафта истодааст. Дига метод қатӣ. Свой чужой. Если я свой, я чужой, значит все партизаны стали чужими. Мы будем давить. Ведь мы же много. Наши много. Наши таких, как я, просто пришли. Просто, не знаю, родились таджиком. Нас много. И мы будем воевать. И мы не будем больше рабами. Все. Ма агар мӯҳр мезадем ҷамда якта мӯҳрам мезад ку ростига маълима ҳар замон медидам ку мефтам оҳ мӯҳр дорам биё гап намезанам мефтам ҳам мӯҳр назадианда ҳамин ҳамин хатогиҳошон буд ки мӯҳр назадам бовар кунед қонун барои диктатор оружия қонун барои ӯ вообще действовать намекунад бовар кунед ман коркардагӣ дидагӣ и қонун барои камбағал, барои ман случайно ҳамҷа даромадам, ҳамин худованд ҳамин туғрӣ кард ки рости гапа мегум да, ҳамин диромадаму ҳама дарошонда калла кашидаму биромадаму гуфтум ки не. Инҷа ҷои ман не. Инҷа ҷои ман илоҷ ҳаст ҳамин ҳозир агар ҳамин мавзӯъ баргардем ягон илоҷ дорем ки ҳамина барқарор кунем, камтар бошад қонун. Ягон барқарор кардан ман шумо да мегӯям ки маълима единственный касе ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқда кор мекунад се этап дорад, шкала дорад да, сета император, сета короче позиция дорад. Якум позицияш учёный, фаҳмидед, учёный равшанфикр, те которые они с мозгой может короче влияние дорад народа. Баъд шоир, нависанда, академик, ҳар касе ки қишре ки басавод ҳастанд. Фаҳмидем? Зиёӣ. дуюм этабашда якум ай ҳамино нест кардан сар мекунад. ҳозир нигоҳ кунед ай киё нест кардан сар кардеста. Фаҳмиде на? Бале. Анамина нест мекунад. Автоматически айку ин байнда айку инами чиллик бошад, ин байн мақомот меистад. Ин инҷа народ меистад. Фаҳмидед? Ана ира айку истифода мебарад бар зидди ин. Ана ира истифода мебарад бар зидди ин. Фаҳмидед? Ана и чиллик айку байнда худиш мемонад ку. Вақте ки чизе сар мешад ку народ отравлен против кого? Против вот этих. Силовой структура. Фаҳмидед? Учёные отравлены против кого? Против силовой структуры. Равшанфикр. Ҳама силовой структура против отравлений. Все будут нападать на них. Он выиграет время. Убегать. Фаҳмидед? Эта тактика так работает. Фаҳмидед? Поэтому определённый ман ҳамин чизда, ҳоли ман партизанои нагуфтам, ҳамин чиза карда будем ки мақомот касое ки мефаҳмад наме падаро доран кор мекунан, ҳамон кор карагиам пенсадан баран просто ҳамоное гӯш кунан, хонам, китоба хонам. Ман не китоба хонам. Ман пеш худам гап намезанам. Китобое хонам, практически анализ кунам. То, что я говорил, вот так и делает. Потому что эти люди,
من специально одамо катиштам ки чӣ гӯям ва ё частни политические компании фаҳмидан частни политические компании дига давлатҳо мегарданд нанимат мекунанд тоҷикистон мерад ва эмомалӣ раҳмон қабул намекунад ва нанимат мекунад эмомалӣ раҳмон но ва қабул намекунад унҷода одамои эмомалӣ раҳмон даже аэропорт қабул намекунад 7 кас 8 кас мерад суғда мерад изучение мегзаронад хатлонда мерад изучение мегзаронад фаҳмидӣ мерад душанбе мегардад изучение помир мерад изучение мегзаронад мебиёд инструксияи тайёр мекунад фаҳмидӣ роӣ мекунад миллиона мегирад ҳамо раби как рабов управлять всё но раб должен просто стать вақте ки инсон инами ҳозир ҳамин мухолифоям записашон аҳамият тен ҳамин бештар баромад мекард бузо ҳамин гумоштаҳои мегуфтанд телефон мекард ҳақорат медод ҳарчи мегуфт ҳозир илтимос мекунад чӣ ба маълума барои ки ман ёба гуфтум ғулом вақте ки санг мегирад император мегӯяд ки ман якта нон мегам фаҳмида вақте ки ғулом чӯб мегирад ин натури теорияе ки практикада исбот шудаги чӯб мегирад мегӯяд ки биё ман хонаи зан гуном метон мегам фаҳмидӣ чӯб гирад оле агар чӯба инам хеле кард ку ғулом рости гапа мегӯям император мешунду мегӯяд ки ман моши ҳама шароита мекунам анде хаб кунам барои ҳамин ғулом бояд айку ғулом дига бояд ҳамин гӯш кинанда касе ки ҳаст мухолиф аксар мухолифода ман тааллуқ дорада ҳаминода яктаи 307 задагӣ туғри камаш яктаи 307 камаш ин камаш яктаи мада як 80 90 статья задагӣ рости гап тамоми статья оварда задагӣ но ман медонам ман худум муфаттиш будам ман худум ҳама чӣ медонам ҳамон якта 307 ҷои 80 мегирад ман шумо мегӯям бас аст ҳамон 80 таям ҷои ҳамон якта 307 мегирад тамом зату мегӯӣ ки тира мана кашокаш накунад тарси мардум аз чӣ вақте ки падари мана мебарад мегӯ модари мана мебарад ман метарсам гап зада наметонам раст гап зада натонӣ ман якум бор буромадагимда гуфта будам вақте ки ту зан мегӯӣ фарзанд мегӯӣ набуро просто из поступенно вақт мебиёд буро барои ҳамиқа вақте ки тарс тамоми қишри ҷомеа фаро гирифтагӣ аз ҷониби император ягона партизанӣ мешиканад анами ҳамаша барои он ки партизан маълума мекунад якта кори якҷода якчи менависад худаш мебурояд якта коғазчада менависад кӯча мепарад як дона нависад ина пеш мактабда бара пахто фаҳмидед ами як камағал деҳқон последний инсон ва уже пага уже мешинаду хонашда оҳ мегӯ ман навистам ку фаҳмидед кушода мешавад таъсир мекунад тарс мешиканад ман анамин тарса қолибаша пой мешикастанем бояд ягон тоҷик дига тарс надошта бошад қонун барои император қонуни ҳамон барои ман вапше существовать намекунад ман вапше қонуни ҳамона намехонам дига бовар кунед ку ман чӣ гӯям ки ман буром созмони миллатда бугӯям ман худам ҳамҷода мерам кор мекунам қати ҳамоно ҳар рӯз ман ошкор мегӯям ки иззат ҳо ту ҳама хели тактикаи гирифтагӣ но ман пеш аз ҳамин партизане шудам маълума рости гап як шинос буд нью-йоркда гуфтам ки бира ҳамон созмони миллат мада анамона инструксияша роӣ кун чанд сол пеш имзо кардагам партизания ки вақте ки оккупатсия мекунад инсон ҳаққи шапидан дорад фаҳмид на ҳаққи анамин озод шудан дорад ҳаққе ки вай биёд зани мана таҷовуз кунад хоҳари мана таҷовуз кунад хони мана дарод модари мана таҷовуз кунад ман чӣ кор кунам ман бугум ки ман муроҷиат мекунам ман бугум ки намедонам ман гирам ариза нависам 346 нишондоди бардуроғ бо огоҳ кунам фаҳмиди якта ариза нависам уда муроҷиат кунам не зачем фаҳмиди ман намекунам дига ариза ман мезанам як статья дигар ҷамъ мешавад як статья дигар ҷамъ мешавад нишондоди бардуроғ тасдиқ намекунанд мегӯянд ки нишондоди бардуроғ тамом барои анамиқа маълума ё намефаҳмам ё дигар уже мардум ина дарк кардаги аст оппозитсия ман ягон гурӯҳи оппозитсияман ман идеология поддерживаю но то что ки ани фронтовик нестам мефаҳмида фронтовика фаҳмидид манда ҳамин бишапам фаҳмидид но ё мегӯм ки ман мухолиф мегӯяд
مبارز میگن مقامات همینجا سپیسکش هم بیارد که پول روی میکنه امامالی بخواد کردیسه نام مخالفا بیام گردم من نمیدونم اینو چه خالف اینو چه مبارز هستن نمیخوام عزت نفسی یک کس رسمو لیکن منو شما میدونستگیمو خیلی هستن لیکن همشون گرفتگی سیاسی چه سیاسی گرفتگی هستن میدونم همینجا من میگم довольствует социалом да скажем так им достаточно не бей меня не трогай меня у меня своя жизнь бромадан камтар ҳаёти беҳтар дан ай тоҷикистон хубтар аст ба ҳар ҳол социал зиндагӣ тамом лекин сиёсӣ ҳастан как многие революционеры говорили что раб не ищет свободу раб ищет нового хозяина нового хозяина и там где им дают больше чуть-чуть чуть-чуть больше барои анамиқа рабан ғулом бояд айку инам ҷидам айку ман бисёр одамо қати мешинам тур дига нақсиҳо қати ҳам мешинам природае ки тоҷика уже инам ҳама хе кар партаи ки ҳама хе инам клан кард клано кард ман маълума инҷа швейтсария гуфтасам ку ман иҷозат медиҳед баъзе чиза кунанда майли барои он ки чи бо нагӯед ки аудитори шумоам нагӯед ки карочи чи худ چی کردیسای نه وقتی که کلانو اومد دو طرف من اشکار میگم من شوکت داداش سوال دادم بودم خو بروما فهمیدی من راستی گفتم من مفتش کار کرده بودم من ده وقتی که یک آدم سال 2008 مفتش شده یک آدم با سواد بود راستی گفتم معلم استاد بود ده همون منو میدونی چی گفته بود همین کار امریکایی زدته بود گفتم همین گزارش میارم گزارش اینا بیانات متریال پروانه چنی متریال اپراتیوی متریال همون خوندی یک بار همون گمانبر شده پیشش همون حالی پرونده آغاز نکرده حالی نمر نگرفته دیاده یک بار همون قطعی صحبت کن که بگو که همین سالوی جنگ کدام طرفته بودی فهمیدی؟ فهمو؟ وقتی که بگود که من این طرفته بودم همون دیله نگیر یا میگود که این طرفته بودم اون دیله را نگیر من میگفتم برای چی؟ بعد همون آدم تده میگفت برای چی؟ وقتی که من کار داد اومدم همین چیز کارم سر میکردم راستی گفتم من نچنگ سلیدادل منم میگفت که ما ایزاد نمی دیلر اگیر میگرفتم آدم بیار میگفتم آدم میشنم میگفتم وقتی جنگ جو بودی کدوم طرف بودی فرانت خالقی ده بودی یا حزب نهضت ده بودی میگفت که ما این فرانت بودم یا حزب نهضت ده بودم من میبردم میگفتم نمیگیرم همین دیلر میگو این خیلی جنگ کرده وقتش بیگی بودگی سوم داره بگی دیلر من میگفتم فرانت خالقی باشد دیلر میگرفتن حزب نهضت باشد نمیگرفتن نه یگون چه نمیگرفتم هر دوش نمیگرفتم فهمیدی هر دوش من نمیگرفتم برای اون کی برای چی اینو میگفت که ای کاروچ بیوی کی فرانت خالقی بود خیلی مردم غم دادگی فهمیدی جنگ کردگی یا میگفت که بیوی کی حزب نهضت بود که خیلی سوم جنگ کردگی گرفتگی وقتی که من قطعی صحبت میکنم اومد ریال نمیگفت که کی پادستاوت کرد چی اومد نو من نمینویسم فهمید نه صحبتی اشکارای دوستانه هم как انسان когда я услышал его мавода میگفتم برده میدادم دست شما که من همین دیلر را نمیگیرم просто نمیگیرم و میگفت خدمت میکنه تو دست من میگفتم نمیگیرم این لاوشکا است معلومه فهمیدی روز همین میگفته بودم من شما به فهمیدی این لاوش اگر من یک تا خیلی کردم میافتیدم که لاوشکا بود فهمیدی تمام بود فهمو من просто لاوشکا دا نافتیدم نمیدونم همه خداوند خیلی کرد آدمای با عقل نگاه داشته است فهمیدی همه آدمای با عقل بود و سویتم داد که پیش ای کار در اومدن گفت که ایزا همین دو تا چیز احتیاط شد جنگ هم حاضرم همین این طرف شده میگوید این طرف اینجا ده نه همه آدمو یگان کس نیست اینجا کی هست آدم بگونه من آدم بگونه شما آدم بگونه با کی از طرف آدم بگونه با کی آدم بگونه چند تا آدمای بگونه هایی که کم آدمای بگونه حاضرم کم هستیم آدمای بگونه клан пропускать намекнет. Боят кланов буфамат ки время кланов прошел. Все тамом. Хамин эмомали ма якта чиз мегдум да. Ма як ҷода шита будум граници Швейцария, граници Нидерланди да якта ҷо аст. Ҳамҷода шита будум се одамда. Ҳамҷода як гап аст ки ҳамин эмомали раҳмон худаш ягон киса боишавӣ мемонад Тоҷикистонда. ё як мансабдора обрӯ гирифтан мемонад ғайри клани худаш намемонад
گوش کنید انکون گوش کنید انکون ایمپریا ها هست توغری ایمپریا هست روی دنیا با فهمیدید همینو هست چیزی که دوزیدو دست همونو با برده داداست правильно همونو میخواهد که اویا همینو احمقو توپویو هر کدامش که اینمی گوش دارد ای گنرال تو مارشال تمام میگم любой تا میگم که همین شما را توپویو یا شما را بویشوی میماند همون آدمایی که ایمپریا در کار نیست یگان تو جان کاری دوز بودی دوز یکی آیا جو می دیزی میاری اینجا میمونی برای خرانینی ای گلاونی آدم شتگت میتوند که تو دیزیده ورداسی ایچی نگو но ваше время подошло к концу все я конкретно میگم که просто подошел к концу باید اینمی چیزا درک کنن آدمایی که دوزید مردم غارت کرد مردم کشت مردم هر کاری کرد کسی که کارگر مقامات هست باور کن 90% کارگر مقامات رنگ من فرزندی پروست اینم خیلی عادی درآمدگی کار کرده است همه چرا نویستگی اینم خیلی پیسکه هر یک کاری که میکنیم هست عاقبت شما کو این مردم دیگه گوشه چیکار نمیشود این مردم غلام آزادی میخواهد غلام میدوند که دیگه مراجعت کرده نمیشود قانون دوخوره است که قانون دوخوره نه یخوره است قانون امپراتور است قانون امپراتور است که امپراتور میگوید که من سایه خدا میگوید که ها سایه خدا это как это нормальному человеку как это я не знаю когда я 2000 амин 8 годах совещание мешид маълума мебуромадам мегуфт ҳам портретош мондагӣ мегуфт он тен бога на земле это как нормальный человек Бога на земле это где говорили? В Таджикистане. Я поэтому во многих совещаниях не участвовал. Понимаете вы? Вот это бесил меня. И хуруфотный? Это вообще, я это не знаю. Вот даже من تمام علمای دنیا خدمت میشنم وقتی که میگوی شاه سایه خدا قرآن قط یک کروی میکنن یا این ملت هایکو شاید که هایکو همه خداوند هست کو همه خداوند فهمیدن همه خداوند هست میبیند که همه چیه توگری میبیند شک آوردن да это вообще не простится нигде вот этого никто не прощает вот этих слов никто не прощает даже многих людей даже среди даже ما آدم‌ها خاطر نمی‌جدن گپ میزنن میگوید فلانچی یک لیدر میگوید که فلانچی هم خیلی نظر سویه با همون گپ ده با همون вы что творите я нормальный человек образованный человек разумный человек вот этим сказкам не верит скажет что он میگوید که отаи мара авроҳуш чинчи киноҳоро мекунанд охи зачем я İzzet, yakta ince xonum hastan Çaroz. Meşnosu şun ba fikram. Ama kabul ne? Bu yak odami diğer mehmonam has. Badar medona baçma. Salam aleyküm Çaroz. Salam. Apay Çaroz. Sozi. Sadoton nes Çaroz. این کسان خیلی فعال هستن. صداتون نیست. میدونم من اینو گوش میکنم. Çaroz خوب هستین؟ سلامت هستین؟ السلام علیکم سوزن تینجا سلامتا خوب کار بار زندگی کاراتر خیلی خوب امیدوارم چاروز شما نمبر تلفنی منو پرسیده بودید تو من مسنجر بنویسید بعد من شما بمیتیم مسنجرم بنویسید انشالله اگه ایزاد به هست تلفن اگه ایزاد تلفن نمرش هست ممکن باشد اگه ایزاد من میگم ممکن باشد ایزاد میدونم میتونید از ایزاد گیرین اون دفعه گفتین من دیگر چی انا باشد اگه ایزاد پرسیدم میگم انشالله نصیب باشد خداتان تنجیز سلامتتان خوب درونده چیزی هست که درونده چیزی هست نو ترسیده فهمیدی اینم خیلی اتاک کنیم فهمیدی ما شما میبینم ما همه نظر میبینم راست میگم فهمیدی یگان وقت رحمت کنه اکا جان ما فقط الله میترسیم این غلاما نه الله میترسم این خلک غلاما اکا جان من نمیترسم از چی بترسم جان مرا فقط الله میگیره غلاما گرفتن نمیتونه از چی میترسیم یگان چه نمیترسیم برای همون
من این غلاما را گفتن گپم همین که پسکای این کارا را بس کند. خداشانم اگر فردا رنگ ما باین مخاجر می شود. من نوین زبان یا شایکو میگرم میپرتایم رنگ من باین رنگ شما رنگ ما باین مخاجر می شود. اینو هم انشالله نصیب ما میبینیم. روزشان انی ماه حال هایکو نیست که می شود. پس می شود. حالی بس کند. حالی هم وقت دارن اینو. وقت دارن. پسکای بس کنن این کارشانه. خلقه چی میگد؟ منوین خونشان نخورن. خونشان جوش نبیارن. خلق بخیزه دیگه. یگان کس داشتن نمیتوند. رنگ قرقیز، رنگ چی میگد؟ دیگرها باید ما خواب شده نمیستیم. رنگ ازبکستان باید، رنگ دیگه ملت ها باید خواب نمیستیم. برای چی ما چشممان اوج کشوده شده گیای. رنگ خطای ما نمیشیم. رنگ اوکراین ما نمیشیم. انشالله نصیب پیروزی انی ما میشود. چراست رنگ ما زنکا حال بسیار پرسته چشمشانه. موضوع خبردار هستید اویدی چی موضوع اویدی قبول نکردن خشتپور اینه بید موضوع ما امروز اویدی یک جای کار نکردن خشتپور در یک ساحه در یک مقامات اگر خشتپور زن فرزند خواهر دادر حتی خشتپور زن و شوهر باشه کار کردنش ممکن نه. موضوع من درباره همین گرفتگم و این قانون یعنی که دو طرفه به زمانی عادی گیریم بازی کرده است. این رو ببینید شما در مهاجرت هستین و اکثر مردم 2 میلیون زیاد در مهاجرت هستن. با همین قانون رو چی کرد طبق طلبات همین قانون کودکس مهنت یعنی که بین معلمان و طبیبان 37 حالات پیدا کردگان و گفتن که اینا ممکنه اینا ما پیدا کردیم کورپسیه مگر اینو نباید کار میکردن یک جای. این خشتپور هستن یعنی که دیرکتور مکتب کیلنش فرزندش دوماتش کی کار بگرفتگی است یا اینکه در سایه تیبم گفته شده است که مثلا در یک بیمارستان کار میکند مثلا کیلنش دخترش پسرش با کیم چند نفره همین حالت ها رو آشکار کردن و گفتن که در نشست این ساله همین خیلی به مردم به طریق تلویزیون با سری بلند با کتفای بلند گفتن که اینم ما آشکار کردیم نیست مقامات به وقتی میگه مقامات به هست میگه که نه کجا مقامات به این حالات عموما نیست. فکر نظر شما بجان موضوع خیلی جالب گرفتیم خیلی مهمه این موضوع شما. من مکتب خوندگی پایتم یک دملای ما بود اوجه پیرسالان بود اوجه پنسیه برامد جاش به نخونده جاش به پسرش آورده موندگی بود یک گنج نخوندگی تعلیم تربیت ندارن عقل ندارن. یک معلمای ما زبان تاجیکی ما امین ها معلم بود معلم بود پدرش پنسیه میبراید سرش نجاش به میبیارد میموند یگان سواد ندارن نخوندگی باشه یگان چیز نمیدونن. میرسی این چیز بسیاره یکا جان یعنی که درست کرده ایستادن اون نفر اینا دروغ هست اینا درست کرده است درست میکنن برای چی یک خشتپورشان نمیخواند کمتر زبانشان بلندتر میشود شناس میکند و پاره داده خشتپورشان نمیبیارن میموند یگان همین با جای ضعیفه با چی که این پاره داده نمیتواند دیپلمی انا آموزگار میگیرید در حالی که دیپلم آموزگاری دارد خونده است در گونجو دیپلم باشد مایلش کار بکند قجال است دیپلم نداشته که آدم بسیارن جای قشلاقا بسیارن چرش چرت شناس کرده پاره کتی بسیاره دکازت کرده میدی هم برای چی که من چشم خودم کتی دیدگی من اینا سویدی تل شدگی من چرش چرت بسیاره طرف ما با فهمو این کار را نکند برای چی در کاره پسکای بخواند تعلیم تربیه بگیرن این دومله ها ما با رنگ ما با این گدکو با فرزنده ما با تعلیم تربیه میدهند همین خیلی پسکای بخواند
زبان بداند، زبان روسی را نمیداند، زبان تاجیکی را نمیداند، دیگه زبان را نمیداند. برای چی در کار نباشد این خلق کار؟ ورج باشدم زبان دانند. داریم ما همیشه هر خل ملت داریم. یک زبان که نمیشد کن، یک بالنیسه رفتیم دیگه زبان نمیدونیم، همیشه رفته یگان زبان اینا که گپ زده نمیتونیم که همیشه پس که همین خوندگی زبان بداند. برای چی که زبان نداند؟ این خوندگی چی؟ انسان زبان دانستنش شرط و ضرور هست. ما مهاجرت آمدیم همیشه زبان خودم که گپ زده نمیتونم که مگزین رفته یگان چی میگه پروداکتوی رفته نمیفهمد که مرا همیشه پس که زبان داند. چرا خجال است داشته باشین کدان گرفت یک آدم دیگر مهمون دعوت کرده که هم هر دفعه با صحبت میکنیم میشه؟ مایلش اپا جان اپای چروز مایل ها باز اصلا قبول میکنیم اینا اصلا باز اینا میدم حرمت میکنم اون توجه ایدئولوژیش نیشته ده سلام علیکم اکا این ما یگان اعضای گروه نیستیم، یگان اعضای حزب نیستیم. چی خمیخواه؟ ما همه رنگ خودت همه خودت چخه باشه همه خیلی کلام دا پچلت نمیکنی. امیدوارم خوب صحت سلامت باشین. کنده برنامه‌تون تماشا کردم. از همه گفتهای شما یعنی همتون با خبر بدم کمبودی کادرها و گویم که خیش تباری که اولاد بازی اصلا نمیدونم از کدام شروع کنم. من از پیشنهاد شروع کنم یا که اول تنقید کرده بعد پیشنهاد کنم یا که اول همون دلتون چی میگوید، در دلتون چی هست همون گوید بعد پیشنهاد کنید. من از شما رو میمونم 1-2 دقیقه صحبت کنید. ببینین که عموما کمبودی مثال میگیریم اولاد بازی. اگر از اولاد بازی بگیریم همین قانون اصلا بگیم که مشخص شدگی نیست. یعنی که یک آدم اگر در یک منصب کار کنه دیگر در اون کارخانه خیش تبار اولادی او کار کردن بگیم که ممکن نبوده است. این قانون یک قانونی تجاوز شده است. اگر از من بگم که در حکومت ما گوساله گاو و خران کار میکنه گم بازم میگیم که تحقیر میشوه در حق گاو و گوساله و خر. یعنی که باید قانون و پونکت و همون چیزهای خود داشته باشه. یک انسان رهبر شید آدم دویم اولادی او یعنی معاونی او بگیم اولادی او نمیتونه کار کنه یا که گویم در جای مبلغ کسب بوغالتر کار کرده نمیتونه، در دیگر سمت ها در دیگر جاهاش میتونه اولادش کار کنه، اکش کار کنه، دودرش کار کنه. خیلی که شما گفتین در یک قشلاق یک مکتب باشه، از یک عائله 3-4 نفر دکتر معلم باشن، مثال او دیگر حق کار کردن یک تاش کار میکنه دیگرش کار نمیکنه. همین قانون اصلا یک قانونی تجاوز شده هست که خودی همو حکومتداران نمیدونن همین قانون چی هست اصلا و چی پونکت داره و در کجا میتونه یک انسان کار کنه و در کجا نمیتونه. یعنی در جای کلیدی کارخانه اگر یک انسان که رهبر شید در جای کلیدی انمون کارخانه مطابق قانون در همین دولت‌های اروپایی هم دیگر دولت هم حق نداره انسان کار کردن، اما در دیگر پایاناش کار کردن میگیره، اولادش از خیش از تبارش از گوییم که کار کردن میگیره، یگون مشکلی نداره. این قانون خودش یعنی که تحریزی شده نیست، قانون درست قبول شدگی نیست و همین قانون خودی نه کروپسیا میدونه چی هست قانون، نه خودی امام علی میدونه، نه خودی دیگر دیپوتاتای تاجیکستان میدونه. همین قانون نمیدونه که همین قانون کدام پونکت را و چی را اجرا میکنه و در کجا کار فرمانده میشه. یک انسان در یک ساختار رهبر باشه یعنی در جای کلیدی همون ساختار اولاداش کار کردن حق نداره. شخصا مثلا بوغالتریا یعنی که جای مبلغی او کارخانه میشود، مثال دویمین انسانی کارخانه شده معاونش شده کار کردن نمیتونه، یعنی اولادی خودش اکای خودش دودری خودش خیش تباری خودش، یعنی این چیز ده حق نداره کار گرفتن ده. حتی مثال گیریم
техник чида кор куна, як завод боша намедонам, як балои дига чида кор шава, як намедон ин чизда ё ҳақ доранд кор карданда. ولی در قانون هم چنین آمادگی است استنایف. اما این قانون نمیدونن. اما دیرکتری مکتب موینش قپیدن دودرش بود، فرزندش بود موینش، نه موینش دیگر کس بود. او را کار میکردگی همون فرزنداشون دیگراشون. من دور نمیرم مکتب خودمون نمیگم، مثال گیریم کار میکردگی هر یک معلم و معلمه را باز یک اولاد دیگرش افرمی چیدگی است در تاجیکستان، معلم یا معلمه. مثال پدرش معلم است و فرزندش معلم یا که دخترش معلمه فرم چیدگی است. خودی معلمه در روسیه میره و مردی کاری میکنه، ایتنش پدرش یا که بگیم مادرش درس میده، هم از تن خودش درس میگذاره، فنای خودش، هم فنای دخترش درس میگذاره، ساعتهای دخترش. یعنی که دو تا نام در یک معلم کار میکنه و دو تا معاش میگیره. برای چی؟ برای که زندگی در نمیرسه این مواد. از آن جمله دکتر هم خیلی است. اینجا مشکلی است که دکتر هم است. مثال در یک دو صفحه فرمی کردگی هستن و غیره کرویا که میستن در پلنی تلنی کار میکنن. این قانون باید تشبیه کنن، باید درست کنن قانون. برای یک انسانی بکلا در کار است که در تاجیکستان قانون بگیم که درست کنن. وقتی قانون نیست اینا میپرن از این پره و انا مو قپیده معلمه و انا قپیده مینیره. مثال امام علی اولین شخص در حکومت است، هیچ وقت حق نداره که رستم رئیس شهر یا که دیمی شخص شده کار کنه. اما رستم میتونه رئیس قرغن شوه کار کنه، رستم میتونه رئیس ولایت سوخت شوه کار کنه، رستم میتونه نمیدونم در یک ساختار دیگر کار کنه. رستم حق داره کار کردن. رستم هم انسان است برابر که فرزندی او بودن، اما دویمین انسان شده در جامعه برای پدرش کار کردن حق نداره. این جنایت است. آزاده هم حق داره کار کنه، رئیس شوه، نمیدونم دیگر وظیفه و دیگر جوده، اما در خودی حکومت در پارلمان در بگیم که در برای پدرش یعنی شخصیت دویمین سومین شده کار کردن حق ندارن. جنایت اینه است. در نهادهای با هم زیچ وابسته با هم اینو جنایت انای جنایت است. او یکی نیست که رستم کار کنه برای در ولایت سوخت رئیس شهر ولایت سوخت شوه کار کنه. یعنی که این یگان جنایت نیست. یعنی که نه تنها میگیریم اویل پرزیدنت من مثال آورده ایستادم که میتونه این کار کنه. فقط دویمین انسان و جای کلیدی همون ساختار نباشه، دیگرش در کار کردن در حق داره. این قانون نمیدونن خودی همون حکومت تاجیکستان همون یگان تاش این قانون نمیدونن. پروست همون ایکی جای شنویدگی قبول کردگیان همه حیوان واری هورا کده رفتستن اگر در حق حیوانات تاخیر نشود. گپی من گوجای شنیدگی نه اصلا نه در کدس مهنت آمادگی است ماده 27 اما اگه جای انا خوب که بگیم که حل مسئله در چی است؟ حل مسئله که ما میگیم که میگریزن معلم نیست در تاجیکستان، دکتر نیست در تاجیکستان، همه کمبودی است. یعنی ایورا قپیدن در کار، ایورا قپیدن، ایورا بازوری قپیدن نمیشود. ولی من گفتم که اگر من پرزیدنت باشم من خودم میدونم چیکار کنم. حل مسئله ای است. اگر من پرزیدنت میبودم هر یک معلم هر یک انسانی که میخونه از حساب دولت با کانترکت میخونوندم که فلان قدر سال یعنی که کار میکنی، مجبوری کار کردن برای که ترا خوندن تا دادن، خوراک تا دادن، نماشه دادن. در وقتی کار بدنش خانه یعنی که اجاره زیست او را تامین میکردم از حساب دولت، یعنی که از حساب بودجه دولت، تا که اوی انسان بگیم جای زیست داره معاشش در زندگیش برسه، کوارتیرا پولی نته در یک جای دیگه. این یک دیمین چیز. سومین چیزی که هر یک انسانی که کانترکتی مثال همو عبدالآباد کار میکنه در همو مدت 30 سال کار میکنه در ساحه معارف، در او اتوماتیک خونه میدادم. 30 سال کار کردی بود کردی خونه ایته. اگر که 29 سال 99 روز کار کردی بود پارت اف رفتی خونه ایته نمیشود. جنایت کردی، کروپسیا کردی، پول گرفتی، مثال قانون را ویران کردی، همون روز اتوماتیک ای خونه میبروی. همون باید اکستریمیسم بزنن، 307 بزنن. اتوماتیک باید خونه خالی شود، یعنی که خونه ایته نمیشود. مثال یک آدم 15 سال کار کردگی است، یک جنایت کرده از خونه مونه، او هم دلش نمیشود. پیش از جنایت کردن او فکر میکنه که از ما خونه میمونه.
15 سال مهنت کردم، همین 15 ساله که دیگه مهنت کنم صاحب بینای سه خانگی میشم، صاحب بینای چهار خانگی میشم، صاحب بینای حولی میشم. حکومت باید او را برای قپیدن، یعنی که چیز داشته باشن که معلم دکتر بگیم از گم کردن او بترسه، از گم کردن او بترسه. مهمترین چیز برای شرایط حاضره تاجیکستانی ما لوبای معلم لوبای دکتر در خانه بته، دکتر نمیرود در دیگر جا کار کنه. بگو که نمی 25 سال کار میکنی، استاژ کاری دکتر 25 سال باشه، 25 سال دکتری تا کار میکنی، بعد از 25 سال خانه خودت. اگر 29 سال کار کردی، کار ترک کردی، خانه ایت نمیشود. یعنی که اگه انسانی که 5 سال و 10 سال در اونجا کار کرد دلش نمیشود که بگیم که برود دلچی میگه خاک چیز بود همین خونه را بگیرم اقلا خدمت نباشه فرزندم ده میمونه. یعنی که برای اینو باید باشه. من اگر پرزیدنت باشم هر یک ساحه درکاری را خصوصا بینمی چیز میتونم که بقپم، نه اینکه رستم 45 تا خونه در تمام کوارترهای دوشنبه داشته باشه، نه اینکه هر یک فرزند وزیر نظیر 50 تایی 20 تایی خونه در کنجای دوشنبه داشته باشه. اون خونه را باید معلم بتی یا دکتر بتی تو که دکتر نرود. وقتی که انسان کانترکت خونده روجا او انسان میتونه کار کنه. وقتی کانترکت یک داخل شدن مثال گیریم مدیسینه 7,500 $8,000 داده با پلوس 1,000 $2,000 دیگه تقاگی داده $10,000 دا داخل میشه فقط، ولی تو سر نکرده. وقتی میره در مدیسینه در کار میدروی خفات نگاه میکنی ترس 2,500 تومان اویلیک دودستن تو درآمد ده $10,000 دادگی، تو در اونجا 7 سال خوندگی، هر یک زچوت اگزامین پول بود حساب کنی تو 70,000-80,000 رسخوت کردی. اگر ایرا ضرب بزنی 10,000-3,000 سومانی ایرا اگر ضرب بزنی ممبری نیمی پول خوندگی تو گردونده نمیتونی. بعد میگوی چی در کار است؟ ما میرم دیگه دولت سراونو باترا نه خونه هست نه در هست، فقط دزدی که میتونی باز خلق عادی را غارت کرد. نیپراویل سیستم بدن، یعنی که معلم نمیرسد، دکتر نمیرسد، دیگر سواد دیگر متخصصا نمیرسد، چی در امنیت باشد چی در دیگر جا باشد. من اگر پرزیدنت می بودم من شخصا بگم که پول پروگرام را عوض میکردم. کانترکتی میخونه از بودجه دولت میخونه، پول میتیمش خونه میتیم، یعنی که کار میکند با دولت. یک متخصص اگر 30 سال کار کنه از ما 2,500-3,000 میگه متخصص نمیرسه. مثل در ساحه اودیترین در تیپ مثال چند هزار کار میکنه، مثال 6-7 هزار آدم کار میکنه، 6-7 هزار خونه، 6-7 هزار خونه یا تای خونهش بتکو هیچ کدومیش جا نمیرود، هیچ کدومیش هیچ جا نمیرود. همون روسیه در کار کردستگی دکتر کو میگرده میاد در تاجیکستان که من تاجیکستان در کار دا بدرم همین اویلیک شم اگر 3,000-4,000 سومون باشم زتا خونه دادستگی گفته کو میگردن میاد، هیچ که هیچ جا نمیرود. در وقت شوروی چنین بود اصلا نه. یعنی که شوروی همونو را من کردن بازداشتن چی کردن همین فرزند هست. اگر که با او اگر یک رفتاری سخت کنی اگر دیلش از اون خونه میمونه از پدر مادرم همون فرزند مهر بتی فرزند همین ما که فرزند این وطن هستیم برای ما که مهر دادن نتونم گلاون انسانو البته ما میگریزه میریم هر جا. هر کسی که برای ما مهر میته سگ است در خونه نونش نته خونه همسایه دا نون بته همون سگ سه بار استخوان بتن خونه همسایه ده سگ میره و خونه همسایه اون وقتی ابد چی دم شجی مونده میره برای میدونه که اونجا استخوانش میته. وقتی که حیوان یادت داره ما انسان وقتی که گلاوه ما یعنی که گلاونی انسانای ما که با ما مهر دادن نتونه ما را قپیدن نتونه خوبی ما را یافتن نتونه ما چی نیاز داریم نیاز حل کردن نتونه روز بشینه بدزدن هم مرا پولاکی کنه آدما براون پول بتن بخونن زکات پول اگزامین پول جای خوش پول خوردنش پول همه شخصش یه آدم پول بده بعد بخیزه برای در 2,500 تومان او کار کنه در نمیتونه. بعد ما پاتریوت وطن و وطنی نیست که آدم پاتریوت باشه اگهش نگیره بمبره یا که یه حیات زندگیش تلخ باشد 5.5 سال یا پتینکه بشه او میخواد زندگی کنه. این حکومت واقعا هم از نول از همون بگیم که چیز اما پروگرام ندارن، اینو تصادفاً غلطیده موندن در سر ما
تصادفاً و دیگر همو با فهمیدن که با نوک تیر و توپ و یراق ایورا میشه و خب درونده و اینا اینمی پروگرام را گرفتن در بالای سر مردم. فقط پروگرام یک است: کشتن، قتل کردن، خاموش کردن، کدامی که گپ زدی تمام الفابیتای کدکس جنایی قطعی در حق ABCD قطعی پول نی دلم میکنن بگیم که سرد میکنن ای وطن. این خیلی انسان در کار نیست. آخه انسانی که تابی کار میدونه، انسانی که میفهمه که چی خیلی یک ساختار با پا موندن در کار، همه او را با تمام الفابیت کدکس جنایی ای وطن سر کنی، عاقبت ای وطن چی میشود؟ همه افراطگر، اکستریمیست، همه افراطگر باشه. من گفته ایستادم که دیترین چیز من پرزیدنت باشم، من 4 تا فیلم در باره چخیل عرب غصب کرد گرفت کو من بکنم. یگان انسان که باور که گفتی همو گپو همو لباس عربی را کو بتن نمیکنم. من 4 فیلمی که چخیل عرب غصب کرد گرفت، همین تاجیکستان چخیل کشتن، چخیل تجاوز کردن اومدن گرفتن کو، همه نفرت پیدا میکنه در همو چیز. همه چیز کو یک چیزی کلتوری قطعی، نه اینکه زدن، کشتن، گفتن، یک کار کردن قطعی. ولی تاریخ خودی همین تاریخ همین تاجیکو را، یعنی که ایمپریای تاجیکو را همه را نابود کردگی، فقط رقاص و شاعرها را موندگی که ما شاعر بدیم و ما شعر می نوشتیم. نه، ما نه تنها شاعر شعر می نوشتیم، ما هر یک امپراتوری که داشتیم، یک امپراتور بدن کو دنیا می لرزیده او. ما هر یک واینا داشتیم کو گفت لباس تنش گفتی همو گپو در 14 سال اینا آوردن در انگلیا، یک تا فیلم کدیان نمیدونم چون میچی وایت باور که لباس او را در تنه ای میپوشوندی کو این حرام میمور، 1 کیلومتر راه گشته نمیتونی. لباسای تنشون نمی چند صد کیلو، نمی چند کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو، یک شیتی دستشون، یک شمشیر چون گفتی همو گپو 45 کیلو، 38 کیلو وزن داشت. یعنی اینا خیلی ما واینا داشتیم. هم مایورا تای قبر بردیم تاریخو شو 4 نویسنده رو آوردیم بنویس ما شاعریم، تو تلارزون، تو توش نریزه، برگای قاقش ریزه، برگای تر نریزه، گشتیم اینم این طریقه ده. چراس هم خندیدیستن پوش موبایل. نه تمام دیلی همین هویت مردم و پاتریوتیسم مردم در وطن همین هیستوریاش میبردارن، گم کردن هیستوریای او میبردارن. کی است، چی خیلی است. ببین اینمی پولشه در تمام دنیای همه خفن، همین ملت، همین ملت کو همه خفن، نمیدونم چی با نمیدونم برای ویچ نه در مغز سر یا میریزن که مورا اوروسو زدن، مورا نمیسو زدن، مورا فلانیو زدن، مورا ایو زدن، مورا لیتوفسو زدن، مورا ایو زدن، یا مورا 4 بار روی زمین نابود کردن، دولت مورا بردن. همین خیلی پروپاگاندا را بردگیان کو اینو کو همه خفن، هیچ کارکو قبول نمیکنن. دوست نمیدارن در نظرشون که اینو را دنیا زدن نابود کردگی. یعنی که همین خیلی پروپاگاندا است. همین پروپاگاندا یعنی که یک چیز سالم، درست، تلویزیون، کینو، فیلم، یک چیزی سالم خطی برسون نشان بده. 2 تا فیلم ترکی سلطان سلیمان دنیا دکو غرور ترک نشان داد که یا کیانوز یا محمد دونه ترک بگوی که سلطان سلیمان میگه. 2 تا کینو، 2 اکتور، همه اکتور خودی بود در فرانسه زندگی میکنه. از کینوی توجیکو چی؟ چند تا کینوش؟ از کینوی توجیکو ما رودکی سیومکا کردگیم. خیلی رودکی میاد در پیش شاه دقت میشه و قفا برومدن در زدنی خود میزنه، میبرویه میره و سرش خم رودکی شعر مینویسه در حق شاعر. رودکی را چشموش میکوان، سیرامنوش شعر مینویسه و به چشمان باشه. اینه میتری بگیم یک ضعیف ترین چیز ساختگی هستیم ما. این هویت ملت بیدار کردن نمیتونه. غلامداری شاعرای ما را غلام بدگیش نشان میداده. این چیز هویت ملت بیدار کردن نمیتونه، غرور ملت بیدار کردن نمیتونه. این چیز همه یک چیز، یک پروپاگاندا، یک راه سالم قطعی مثال گیری میشود. معلم هم باز داشته میشود در وطن، زیاد کرده میشود. حتی که در جای در معلم کار کردن کو اوچیرت میستن، رزبار میکنن که ما معلم کار میکنم. برای چی؟ برای میدونن که خونه بگیرن. دکتر کار کردن هم اوچیرت میستن. برای چی؟ برای میدونن که دکتری خوندن در دولت، از حساب دولت میخونه، از حساب دولت میخره، کار میکنه، با حساب دولت خونه میگیره. اگر گرچند معاش کم باشه هم اوچیرت میسته دکتر که ما کار کنم در بالینسه.
و وضعیت کم از این بین گم میشه و پراخری هم گم میشه. برای چی؟ برای میدونه که اگر غلطی در دست 10 سال 5 سالی کار کردگیش برباد میره و مثال دیگر کس در آچیره ایستادگی است او را خونه بیرون میکنه، خونه را در دیگه کس میته. این چیزا را پیش رش گرفتن با زوری، با ظلم، با شتاب، با تیوق، با زندان، این را پیش رش گرفته نمیشه. چیزی میمونی در گراو که برای حیات همون انسان ضرور باشه و همون را گم کردن او انسان بترسه. برای همین هم وضعیت که نمیگیره. همه چی را از بین ما میتونیم که با یک روی با یک چیزی خوب از بین بره، یعنی با خوبی، نه اینکه با بدی و زندان و قپیدن، کشتن، زدن، ترمه کردن تمام انسان را الفابیتوی کانستیتوسیون هم جنوی قطعی سود کردن، سر کردن قطعی ما نمیتونیم وطن ساختن. اما اینجا کم ترکه گویم، اما دولت دار نداریم، دولت ساز نداریم. شاید اگه من خلقم کم ترک فهمیشم کمتر باشه. دولت ساز ما خلق کم ترک شاید فهمیشم در سیاست کمتر باشه. اما از نگاه ما همین باور کنید از بعضی تاجیک‌ها دیده همیشه شما خطا میکنی. اما از نگاه ما ساختن دولت همین خیلی میشود. با ظلم هیچی ساخته نمیشود. فقط یک گراو باشه در حیات همون انسان، یک گراو باشه که هم کارا گم میکنه، همون چیزی که در حیات او مهم است. در تمام دنیا خانه همین دولت دم، همین پولشا دم، همین دکتر و معلمی که کار کرده ایستاده است در همون اویلی که مثال گیریم $1000 در کار کرده ایستاده است، اگر بره در دولت‌های آستریا و سوئیسریا و گرمانیا کار کنه 3,500-4,000-5,000 یورو ایلیگ میگیره. نه که 1000 یورو در کار کرده ایستاده است، اوجا 3000 میگیره، اینجا 1000 یورو کار کرده ایستاده. سبب چی؟ سبب که خانه دادگی از دولت کار کنه، همون 20 سال 25 سال سابقه کارش کار کنه، خانه بخچه میمونه. اگر پرتای خانه بین میره و یعنی که ای دستش میره، برای همون میره و در 3000 در اونجا کار کنه، 2,500 در کار کنه، $1000 ده نمیجا، $2000 ده، 1,500 ده همینجا کار میکنه، نیمی پولی اوجا ده اینجا کار میکنه. حاضر در ولایت سوخت به فکرم خطا نکنم رئیسش وعده کرده است به دکترا یک چند نفر دکتر به خانه میدن گویا که این یک گپ هست. این وعده یا بگیم بیشتر وعده خوب میتن هر سال بگیم وعده خوب است هر سال وعده میتن. اگر با وعده یا اگر حساب کرده بیم 10 سال تاجیکستان بگیم که از پاریس در پیش میرفت اگر وعده یا را ببینیم. نه که فقط وعده هست، اما هر ساختمان با مطابق قانون تمام دولت تاجیکستان یک شرکت یک ساختمان میکنن، نمی چند تا خانه دولت ده یعنی که میگذره از هر یک بلوک، از هر یک دام. اما او خانه را چیکار میکنن؟ او خانه باید معلم داده شود، دکتر داده شود، دیگر ساوه ساختار ارگان داده شود، بگیم میلیسا مونده داده شود. میلیسای ما یا عمر باور که گفتی هم گفت بیچاره یا پاتینکا پوشنار کج شده رفتگی، همون او هم صدقه در زندگی میکنه ده. همین بزرگ میره و یک کسب قپا براچکا خیلی اشید ندیدیم بیا دو تا پرشکی بگی. او میلیسای پرشکی بولو گاب نمیزنه، فقط میگه بیا دو تا پرشکی بگی تو براچکا. عزت کار کرده میلیسای عربکش دولیا میگیره، دو پرشکی سه پرشکی زندگیش میبره. آخه او بیچاره خونه نداره. من میدونم در خیلی بگم من زندگی میکردگی در چیکالسکی من میدونستگی میلیسای که هم شناسن جورا رفیقن سلام علیکم، اگر که من 40 تاش بشنوتم اگر هم سلام علیک باش می 30 تا 40 تاش قطعی ای همو 38 تاش خونه نداره کوارتیران تا همو دو تا برای همون باید پوره میشد فساد پوره گفته استودم میلیسا هم پوره نمیگیره، میلیسا هم همی پوره نمیکنه، در حالت که در گراو یک چیزا گم میکنه، در ایواز گم میکنه، اگر بگیره ایرا خونه را گم میکنه. برای خونه را گم نکردن و هیچ وقت پوره نمیگیره، کوشش میکنه که نگیره پوره. بچه دست دبو غلط میگه خونه ای دست میروه. بگیم که یک هست واریانتی که بگیم حل این مسئله هست واریانت هست، فقط شیشتن در کار است، کار کردن در کار است، در بالای متخصص در کار است. انسانی که نه که خونه را فروشن او خونه دولتی را بگیم برگردونده حساب دولت با مردم دادن و بگیم که کردیت بسیار کردن برای مردم، کردیتی که از همه پرسنتی بگیم که مینیمالی قطعی کم 8-9%
یکی 34%، 40%، 50%، 8-9%، 7% کردیت برای تجارت 8-9%، 7% کردیت قطعی تمام انسان جلایش هست که باید کردیت بتی. یعنی که از مینیمال سرکردگی تا ماکسیمال، تا اگر مردم دا پول دریغ نداشته کردیت نتی مردم پردیویگات نکنید. من از حیات خودم میگم اگر مرا در حیاتم در وقتش وعده دادگی انسانو مرا اگر سپانسری میکردن، پردیویگات میکردن، یعنی مبلغ گذاری میکردن، حالی ما در اینجا سیاستمدار نبودم، شاید یک سپورتسمن بودم، یا که شاید بگم که یک موشزن خوب بودم، یا گوشتینگیر خوب بودم، یا که یگان کینو تئاتر آرتیست، یگان صنعتکار خوب بودم. یعنی که میکردن. اما متاسفانه ما سالای سال میدویدم، یک کس یاردم کنه، یک کس یاردم کنه، یک کس یاردم کنه، یک کس یاردم کنه. هیچ که یاردم نمیکرد، نه در سوهای سپورتش، نه در سوهای. امروز اگر حکومت همین ملت یاردم نکنه، با مو کردیتای کمترین کردیت قطعی هر یک انسان چیز میتونه کردن. مثال 300 تا 400 تا 500 تا انسان، هر انسان هر چی میتونه که پریزوادیت کنه، برورا اختراع کنه، فرق نداره. دولت پولگذاری میکنه، 400 انسان زیر یک کمپانی تشکیل میکنن، زیر او کمپانی کار میکنن، او کمپانی بزرگتر میشوه، مال مردم، یعنی که پریزوادستوی مردم ما را در خارج همون کمپانی میبروره. 500 تا شرکت های خورد زیر یک شرکت بزرگ جمع میشوند، او را میگیرن میبرورن خارج سودا میکنن. در این حالت مردم ما که از همین پرابلم میبروید. هر که خدم شم قطعی که هیچ که هیچی نمیشوه، هیچی نمیشوه. تا آنه که یک انسان ببینید یک تاکسی اوبر در همین جا مثال گیریم، ما کار میکنم بعضن حالت ها، یک تاکسی اوبر، یک تاکسی اوبر شرکت کلان است، اما شرکت های خورد داره و زیر شرکت های خورد بگیم که شرکت های یکگی داخل میشوند. یعنی ما میریم در یک شرکتی بگیم که در همین پولشا یک رجیستراسیون شدگی مایده شرکت 20 تا ماشین داره، ما میریم با ماشین خودمون در او ابونه میشیم. شرکتی ما یکگی داریم و شرکت یکگی قطعی در شرکتی او ابونه میشیم. یعنی که ما اچا تو چطورمون قطعی میکنیم، او در گلاو نمیکنه. یکی سیستم پاوتین یعنی تجارت اگر ما ساخته نتونیم، ما هیچ وقت یک مونده نمیشوه و هیچ جا رفته نمیتونیم. کدامی که اگر 300 سال 3000 سال، ما همینجا هم گفتم که مردم تاجیکستان در اروپا اگر تا یک نشین، همتون سرجم نشین، فکرتون نکنین، یک سومتون چند تا انسانای با عقل با میفهمیدگی تجارت و غیره سوما جمع نکنین، او را پردیویگات نکنین، در برش نبستین، ایدلش نگیرین، نکشین، بالا نبرورین، بدونین یه امر تاکسی دستاف که خود و بگیم که کم روز میشوه این کرور هم ای دستمون میگیرن، آخران واریانت با کوچه اروپا را رفتن دا میگذاره. رنگ روسیه برای روسیه دا ما اومدیم وقتی زمانی که ما اومدن سولا، من خورد بدم اومدگیم در پتسنک بدم، جوانای ما سترویکا کوچه رفتن خیلی کرونا میکردن، فقط بازار تجارت ای تاجیکستان بارا را می آوردن، واگونو خطی یا میگرفتن میبردن، رزدوات میکردن، تقسیم میکردن، فقط نمی بگیم که بالا دا کار میکردن، یعنی تجار دا کار میکردن. کدامی باشه گپی مرا برای تصدیق کنه. لیکن استا اومدن تا کوچه روی را رسیدن. سبب چی بود؟ سبب تنهایی بود، ایشیش کیدت کردن بود، ایشیش فن کردن بود، ایش ای دستی گرفتن، ایش دا بخیلی کردن بود. استا اومدن بخیلی تاجیک سری تاجیک خورد کوچه رو شد. تا حالی همین خیل کو؟ تا حالی همین خیل؟ تو اگر ما متحد نباشیم هیچ جا نمیره. و بگیم اینا ما کمبودیش هم گفتم، یعنی که قانون ندرست قانون است و بگیم که بهبودیش رنگ همون ملا برنده، ملا میشینه میگه عرق تنقید میکنه در امر معروفش، میگه کنکریت نما ملا رو هم بگم زنه، ملا نمونه عرق تنقید میکنه، عرق را تنقید میکنه، ما را تنقید میکنه. یکی ما میدونم اما ما انسانایی که مغازین داشتن عرق میفروختن، ای پول عرق مثال گیریم دم نالوک پلاکش ما دولیش میموند، فایده عرق میبرد در مسجد صدقه میکرد. یا اوچه هم آدمی که عرق زواد داشت، سپیرت زواد، اوچهش مرد کو، ولی گفتن اوچهش مرده، سهر جنازه میشوه، ساعت 1 شب ملا در خونهش اومده شتی هنوزه، ولی پگه جنازه میشوه، ولی این روز شب چی میکنی؟ میگه خیر راه دور بود بر وقتر اومدم. برای چی؟ برای که اونجا اوقات خوبه،
اوجا با پول متا کیستوشون دا یاسم دوستم ملودا مجقن در کیستوشون بله اما یک کمبغل بم براگر که گوت هم گپو کمبغل تمام مسلمانی باشه کو هم ملو را فایرات کنی میگه که من شیدگی هستم این حالت وقتی پدرم دا خدایی کردم یک آدم مومن مسلمان خدایی کردم داملو را گپ زدم داملو خیس خدایی موندگی توی یه بای درفت که در اونجا مرا توی جغ زدگی چیکار کنم میرم یعنی که اینمی درویگی اینمی بگم که افریزمی مو برای شکم یک جدا کمتر زیاد پول بوده یک تمونه فروختن کیدت کردن همین چیز ما رو آورده در همین جا رسونده حتی در قانون حتی در قانون یعنی اینمی پرابلم است داملو نمیگه تا عرق زباد داری من نانی تا حرام است من در مچی درباره عرق امری معروف کردم تو پدنالت عرق فروختشی نانت حرام است نمیرم خونت نمیگه ای گپا برای میدونه که خونه کمبغل ده خونه ده گوشت زیادتر است 2 ساعت پیشکی میره میشینه با مهمونای اومدگی خوش اومده دروید گفته ورا درورده بخیدش میدروه یک قفو با جمع میکند بین مولاها برای مرده جنازش خوندن همون را میگم که نمیگه که اینسان ترا خونه حرامه ترا نان حرامه تا عرق فروختستی من نمیخرم نانی ترا من پولی ترا نمیگیرم اینم تری ما درویگی داریم اینم تری بگیم که از همون دینی ما اینم خیلی آدمایی بگیم دینی ما هم خیلی درو هستن اینم بگیم کنی تو چمون هم درو شده رفتگی است ما کودکامون همون خوردن کو درویت تربیه میکنیم دم خیلی همون دو طرفه هویت میتیم کودکامون برای چی برای که کودک ما میبینه اجا جنایت است خطاگی است و ما میگیم بچه‌م خدا سرشتش میکنه اهمیت نداره و او کودک استوست آموخته میشود یعنی هر جنایتی را دید اون هم فهمیدش دست میگه خدا خودش سرشته میکنه میرود دلش دیگه نگاه نمیکنه بله اگر ما او کودک که بگیم که خطاگی را دید اومد بعضی کودک‌ها برای خطاگی را در او جدیده اومده گفتن در خونه‌شون تیاق میخورن در حالت که او خطایی را دید باید اصلاح که پدر برای اصلاح که فرزند ببینه که تو چه خیلی اصلاح کردستی فرزند همو هویت بگیره است فرزند همو هویت بگیره است که تو که فرزند فردا یک خطاگی را دید که باید نام خیلی اصلاح کنه ما خیلی پرابلمو که همه تو همو یشکو ما پرابلم هاییم همه ایرا برای اصلاح کردن که حیاتی آدم نمیرسه فقط نمیدونم که با فکر ما همه خلق در کار است بلوی دولت انیق یک خلق در کار است یک استاتی دیگر کار کردید برای مرا فرق نداره زدن بگیرن ما استاتیوش نمیترسن روز جمع وقتی اخیر استاتیوش کم کم در اوقات پریپرا تمام شده استاتیوی همون اوقات در دبا بیشتر خورده استم بسیاری بد شده خونه پر استاتیوش شده گیاد یک استاتی دیگر بحث کردن حکومت با روی زورواری اینو در بفکه شد دیگر من فکری نظری ما همین است یعنی که من از کمبودیا هم گفتم این قانون باید کار کنن و کنکریت نبگن که در کدام یک رهبر خیش تبارش در کدام او رو بینی انمو کارخانه کار کردن نمیتونه این چیزا کنکریت نباید کار کنن و این قانون نبگیم که ایسر دیده بروین همو کروپسیایی که صوب نمو به عقل نمیدونم همش باید دیگر خیش تبارن ایش امای ایش خلای ایش فلانی جیانی فلانی شای همش خیش هنوز یکم بگونه کار نمیکنن بگونه در ساختار مقامات های نیست قریب کی بله اصل بگیریم همین ما مردم تاجیکستان و هممون خیش تباریم با یک دیگر این قانون خودش نادرسته این خودش نادرسته این همه ما خیش تباریم تیش نبدن در خونه مونه بگیره خون من تاجیکی میبرویم این قانون خودش نادرسته یعنی که پرابلم در خود مردم ما است پرابلم در مردم هم است پرابلم در حکومت هم است پرابلم در همه پرابلم است این پرابلم نمیشید اگر ما توی درجه اومده نمیرسیدیم ما ایرا میتونستیم حل کنیم اما انسانایی که همین خطاگی را گفت و میخواستی را اصلاح کنه یک گروه سیلادارو قتل کردن یا که او را بیرون از وطن کردن سر کردن پرابلم داری بود نگفتن که همین انسان من مثال گیریم یک انسان اگر کریتیک کنه یگان سوهره ما پرزیدنت باشم
همون را میارم میمونه در همون ساعت کار داممونو میگم برادر خودت میدونسته ایسلاش که جان تگردم برای که تو همین را کمبودیش دیدی همین کارگر ندید همین خودت دیدی کو من همون را میارم در همون ساختار کار داممونو ایسلاح که میگم چه دیلت که من نمیمونم یک آدم کریتیکا کنه لوبوی ساختار کریتیکا کنه کو همون را میارم در همون ساختار کار داممونو مرحمت میگم کار که ایسلاح که میگم همین کمبودی را خودت ایسلاح کن و خدا یک آدم کریتیکا نمیکنه میگه بچه کریتیکا میکنی میبرانه در جمع میمونن دیگه سر دبالو میمونه میگه او را اصلاح کردن کار کردن در کار شب رو هیچ که دیگه کریتیکا نمیکنه یگان چیرا یگانه راه همه آدمایی که هستن اینو کروچ هم پدراشون همون خوجایناشون عروسای حرام خدمت میکرد نه باباشون خدمت میکرد اینا میاش اومد با همین کارو کرده لیکن اوجه حاضر او خوجایناش هم دیگه اوجه خودش هم پریده ها جدا دایده رفته است اوجه او هم کروگش تنگ شد اوجه ازه هم اوجه اونو تورецکی اوجه کالاتse اوجه جوش گرفت یا همش میمبرد اینم تمام میگم یا همش همین چی همین یکچی میکنیم ده همین یک برادر یا میمبرد یا طرفی مردم ده بگذرد اوجه تماما اینم او ایستاب نمیشه او یا دایگان ساختار در کار نیستن اینو از نگاه ما دایگان ساختار دیگه در کار نیستن اینو شخصا حاضر اگر مردک وارد تسلیم شوند حکومت تسلیم کنن بسته که همینجا افتو اومد در مکتب یکم خط حرمت کن جایی ساز نبرنشی بسته که ما بیرم برو ببینین حال مسئله چی است اگر حاضر اینو مردک وارد تسلیم شوند حکومت بسپرن اگر من رهبر باشم بیام اگر سر قدرت ده اینو را یگان چه زندان نمیکنم نکی справительный коро метимшон ҳамин корое ки бигем ки кор кунанд то охири ҳаёт пулошона баргардонанд биёянд саломатии ҳаётшонда гарантия метим ки ягонташ бигем ягон чӣ намешавад агар тасмим шавад неки агар ба зурӣ биравад дига таваккалшон ба худо мешавад дига халқ медонад ва худашон медонад ин аввалин чиз аст дуюмин чиз бояд тамоми ҳамин системаи чӣ хеле кози туркия мисол туранша сохтагӣ аст иҷа اگه ما را مذهبا جدا میکنن همین مذهبا کو جدا کردگی است اما ما دین یک طرف مونده زبان و بگیم که تاریخ کهنه را یک جا آورده باید یعنی که یک تا همون چیزی فارسی را قوه فارسی بگیم یه دین ارمیا بسیار کانترکت هایی که ما داره مثال روز خط کردگیم که روز خطی داره باید این چیزها را ما افغانستان تاجیکستان بگیم که یعنی ایران باید این چیزها را چیکار کنیم باید استوستا باید تردیش ببینیم دنیا حاضر اوجه فهمیش دنیا دیگر شد یعنی قوم ها تیتی پورا شدگی عصرها تیت بودگی ملت ها امروز جمع شده اوجه فهمیده استودن که زمانش ایدورای تماشاش ایکور باید زور باشی در اینجا امروز اگر که حاضر ما اسپید نکنیم این کارا نکنیم این ایتر باید دینه خیلی صاف گوسالا صفتون شیم که ای گوسالا ما منظرت میخوام که تحقیق کن کده استم اگر از این ایو شیم که ما مسرکه در کو تمام ریش میشه ما اوجه تمام میشه موجه دیگر نست میشه فقط یگان bayroq میگیریم و با میدوه میریم با پیش یگان که در رقص میکنیم ما را قبول که ما را نان بتکده یعنی که دیگر هم قدر چیزا مونده این اساسی مشکلی ما حل مسئله را باید امروز کار کده یافتن در کار است دیگر سلامت باشه ما فکر نظر ما گفتم هم کمبودیشا هم چچنیا چه گفتم اگر یگان کسی یگان خفه کرده باشم یگان اینستونه ما معذرت میخوام خفه نکردم اما فقط گوسالا خفه کرده یک بار همین گپ گفتم در همین مسئله برادر کبیر ما همون برادر کبیری قطعی هم یه روز شیشتیم همین مسئله را ما یک چند مسئله را گفتم که باید گفتم مینیستروی ما مثال گیریم یتش لولی تبار باشه یتش یعنی گوناگون قومو شانس بتیم گفتم که بالاترین مقامو در کار کنه
سبب که یعنی احساسات وطن دوستی دیگر قوم را بیدار کنیم گفتم که برادر کبیری خفه شد کم ترای ما که اگر هم دیگر قوم کار کنم و توجیکو چطور میکنیم ما گفتم چیکار کردستین توجیکو گفتم من دانیم همه دوست چیکار کردستین خوب است لیکن نمیکنم این کاره متاسفانه گفت هیچی نکردستیم خیلی گفتم دوام میشتم و هیچی نکردم میشتم خیلی قیدگاه هیچی نکرد گفتم برادر کبیری کم طرف که فکر کنم که از من خفه شد این همه چیز است این همه چیز جدی ترین که امروز مثال ما دو جا اتابولای فعلا در این برنامه ما هیچ کار هر جا تکلیف نمیکردم خواهش کردم توضیح را جواب نداد است مردم ما خودشون در استاف میمونند سه نمیمونند خودشون من فلانی مو کانال ابونا کم داره اوی کانال یا آدم هم داشته باشه اما یا آدم با عقل تر آخه خیلی بیا آخه هم که گپ زنیم یا کم بودی را گپ زنیم دادا جان اتابولای من که چند مرتبه گفتم هیچ نباشه یوردیچ اما یا آدم هم باشه هیچ نباشه یوردیچ که برازوانی داره خیلی بیا که چند بار گفتم متاسف راست گفتید در حقیقت بعدا گفتم که نه کسی خواهد اگر میپذیره بعضی کمی گوی میگه که کانالش چند تا ای پشت اینم خیلی آدمو ما اینم خیلی روز درستگی من اینم کمی گویم عشقا بله میگوی که نمیاید برام ما همین یگون همه رو میدونم که هم جودم چیکار کنم اومدگی خیلی بوزیای میکنن خیلی همین خود چون اینم خیلی آدموش من میگه بیا من نگم خینم جددا میگوی بیا یا برامت که میگه چند پات پیچیک داره میگه چند کس تماشا میکنه لازم 20 نفر همگی پات پیچیکو ما بسیار رای میگه من نمیرم پات پیچیکو کم باشه ما گفتم بلوگرای روسیه بریم بدایگتم ده давай сделаем один трек میگه که є сколько подписчиков не я мало میگه потом сделай ну такой колонка بعد мануш колонка بعد да колонка بعد میگه да мануш هم خیلی مایل اگر من خارج میشم دیگر با کی سلامت باشه نه که من یک آدم میگفت که هم عادی کارگر ترکیه اپای چرا سلام علیکم و علیکم سلام چلو الو هیچ زنگ میزنه کام برآمد تستر کنه او سیروی دولتی اکنون اورا شما تره تماشا میکنه و دیگه چی دگذار دیگه چی ده ابرود گیر ابرود فهمیدی اکا چی دگی اپای چرا زنگ واتساپت باشه با زنگ میزن موله سلامت باشید اصلا خب خدا نگهبان تو خیلی گوش کردیم اصلا نفهم لیکن در حقیقت خیلی خندان دارم نه بچه خوب است حق میزنم حق کنش نه حق نمیفورد حق بودش میگم چی مخالف است چی مبارز است چی از طرف حکومت است چی در داخل چی در بیرون بودش شده گپ چی که میبیند مشاهده میکند آشکارا اینجا خفشه نداره چیز خوب است اینجا پروست ایکو همینجا دام ایکو همین مخالفم کلان управлять دارد من روز دیگه میگم حاضر پروست کلانو را атмосферашон айку хели вайрон кардестем да фаҳмида уже тамом мешканам ман гуфтагиам якум рӯзи буромадагимда гуфта будам кланда подчиняться намекунам гурӯҳда подчиняться намекунам ё уже конкретно слаби кардагиам ман як бало прем аз ҳамин ҷоям ман 4 сол маълума ман гап намезадам ростига ман кор мекардам фаҳмида ман кор мекардам ман ҳамаша медонад ҳамин ҷоям ки чӣ кор мекунанд кира бо чӣ мекунанд бас кунам иё ку бо ма клани калонда часпидагио мемомалида уже ҳуҷум кардестам иёш уже иё инамин лавлавакош да хеле яке гузашт ман хеле меқапам гурӯҳ меравам фаҳмидӣ инам хеле кардестам ман иёша ҳама камегон ки меистид бари мардумда кланбозитона бас мекунем кланбозӣ авлодбозӣ намедонам бо чӣ хешу таборбозӣ намедонам хешои хита иҷа миёрию спискача мети бо 15 сумия чанд суми ман ҳама ҷоя гаштам охивани ма рости гапа мегӯм инам хеле мекунӣ уда документ мегирӣ мардуми оддие ки иҷа овардӣ ҳамаша ғулом карӣ фаҳмидӣ занакоша овардӣ дига кор кардестай не як ҳолата мегӯм чӣ ки ҳолате ки дар худи ман дар ҳамин ҷо шуда гузашт мерафтам нон як ҷо нон медодаст хеле нон проблема не ҳама ҷо нон тангӣ мирӣ ба ҳар ҳол нон кӯмак мекардааст нонҳои ҳархела тоҷикои худомо мерам баъд ман ҳар замон оварда манда метиҳам нон ин вақте ки наомадагӣ будем ҳар замон оварда метиҳам лекин ҷоша намегӯям
بعد گفتم که خب کجا باشد همین شما نبرین من خدا رفته گیرم همینه ده اینه گفت نکاره چی دکاره ما خودمون آورده میتیم جاشو نگفتم بعد مرور زمان 1 سال 2 سال گذشت که جاشو فهمیدم خب من نرفتم همون جاش برم نگرفتم لیکن برای من قایل شدم که حتی جاشو نگفته بودم مرحمت دور نرویم تاجیکای خودمون در بیرون معلمه همین چیزایی کو بحتراش دیدگی فهمیدی بحتراش اینم که کاغذ من در هیکو داشت همین مقامات اینجا اومده میگه که ایزا برات میگفت تو پروست قدیم ما ای وقتش ترا میشناسیم تالی همونجا بودیم میشناختیم همین ای بولود مینویسم میگفت کو می آورد میداد نمیجا دورم ما باور میکنی پاپکا دورم فیسالا باور میکنی میگفت ما میگفتم گوش کن خبیو ما همیو د چیکار دارم اخیر ده همین تمامی مقامات دولت مرا دنیا گفت که گفت یا ترا نمیمونه یا گزیدن میگیره فهمیدی چه کنیم یک بلو کنیم که از همین جمع چه شوی نباشد بگی هجوم کن راستی بگو گیر تو گیر برو تیار کن پر رای آدمو گفت لاگر رو گشتی گفت تمام دولت اجازت دادیم گشتی گفت همش دیدی گفت آدمو را خیلی کردگیان همش گیر کسی که کلانده نیست کسی که کلانده هیو میگه که من قطعی مردمم پجالسته جو هست فهمیدی بکشو تمام دبر می چیزی که کار میکنم میسازم ما میفهمیم خدمت میدونیم که او را چه خیلی کنیم برای انا مقام میگم که اینم جدا آشکار باید دیگه میگم که ваше время подошло к концу есть man втосям ку это пайда малима лестница های клан тоҷикистон бад клани узбекистон фаҳмидам бад қазоқистон фаҳмидид бад хели россия ин хели меравад да вақте ки ман 11 этажда буромадагим ту куҷо манда зуруд мерасад ман инами қагаб мегум ҳамада просто бояд ё чотка буфаҳмад кадомаш ки касеш ки набошад бас карандакор ҷудо кардани ман инами апара дидестама ман инам хели модар мана таваллуд карди ман ягон модари гарени таваллуд карди не ягон инсон просто худованд нигоҳ дошт ҳама хел кард ман ҳамиҷа омадам лекин ман ҳама қамегум ки ҳасте ки ҷудо мекунад шикор дорум далша шикор мекунам то ахира шикор мекунам касе ки ҷудо мекунад подстава мекунад тоҷика обруша пас мекунад اونا آدمای پدساونای دارن با آدمای پدساونای دارن که پاسپورت تاجیکی استفاده برده ملت تاجیک با تنفروشی من اوش هم میدونم میفهمید چنو باور میکنید چنو بسیار است انا واش هم ایکو просто آگاهی конкретно уже من اون طرفش уже 10 ساعت کردستای این طرفش انا که уже همه چی پرستگی بودیم تیارای просто кинокара میجخیم تمام ما چارس چی میگویم بخشش اینجا نفرانی که از بخشش یک چی گویم نفرانی که YMB PPP پند ABB آمادگی هستن یا اینکه نامتون درست میکنن همین نام فامیل درست میکنن بعد من قبول میکنم همون قبول کنم یا این خیلی که من قبول نمیکنم شما خواهش میکنم در آمدنی خود میخواین یگان چی گفتنی دارین نام درست کتی نام فامیل درست کتی بروین اینا چارو سعید و زن هست اشکورو از بعضی من این یممه BBB این چی که باید خودش نفهمیدم Аймо кодекси ҷиноятӣ ҳамин якта кодекси ҷиноятӣ тоҷикӣ ки аст ки ба ҳамн кодекси ҷиноятӣ ай шумо бас ман ба биёред ман хе алоҳ сар метиҳам ябора пеша ҳамаш ябор кодекси мурофии ҷиноятӣ дорам кодекси ҷиноятӣ ябор алоҳ сар метиҳам фаҳмидӣ чтобы амино бинам ки ҳичи балода кор намебиёд ӯ қонунаш барои худаш эмомалира бигирад намедонам чӣ коре мекунад бикунад ӯ қонунотон барои худат барои кодексотон болои столтон мемонтону галстукотону вазни мебандтону ай ман метарсад мегӯи ку бира гум шава кун ва қонуна барақ намезанед қонуна гирифти ки дурнаш тӯпанак зада рафтааст ана хуб кардем буромадем якта аз ҳаминҷа холӣ кунед инҷавора ки ямаме pp як ҳамин аҷоиб мардум ё ин ки ино фейк хеле фейку ҳастан ақаллан номи дуруст ки фейки намебурояд та маълима месозанд фаҳмида месозанд фаҳмидед ман ҳамақа мегӯям ки инои ҳамаша ман медонам охе ҳамаша медонам ҳаме ҳамиё чанд боро қати ман бозӣ кард нашид даму лавушкаҳо ку кор накард минниполе кор накард фаҳмида минниполе ман фуромадам як рӯз ҳамихе дар барнома ба даромад ҳамихе номи ким чӣ хеле кате барномаи хайрло кате бурда истода будем номи ким чӣ хеле қабул кардам ки ман хеле чӣ нафаҳмидам аввал гӯед
камера мондага чӣ хеле обшуд бай навори фаҳш бас. навори фаҳш сар додан, дигар хеле бозӣ мекунанд. ин способ ҳам ёд гирифтагиам. Не, шумо конкретни одам қити алоқа буроин маълуме? Фаҳмидед? Бале, конкретни чӣ одам. мекунам? вақт телефонтоно мемонед, мебурод ман гап мезанам. Пажалоста бурод гап зана, чи аз ҷониби ҳукумат касе ҳаст, касе нест. майдони аз далерон аст. ҳа, ин майдон ягон каса пачинатсия намекунад. ин майдоное ки ҳаст, чи Астанаев, чи шумо, чи канали мо, ин пачинатсия намекунем. ӯ пачинатсия мекунад, моро ғулом мекунад, биравад падараша ғулом кунад, модараша ғулом кунад, фарзандоша ғулом кунад, фарзандош гӯш намекунад. ман акн ҳамеша кор кардагиам, ман Шомансур кор кардагиам. ман медонам ки фарзанди якта лидертон ки буд, чӣ корое мекард, ман ошкор мегӯям. гапиш фарзанди худиш намегузарад, ман ӯда пачинатсия кунам? Не, илтимос, не, ман пачинатсия намекунам ягон каса. ман медонам ки кира гӯш кунам. ман лучи ина ин апай чарос ягон чи бугуд, ҳо ҳамера гӯш мекунам, мегӯям ки апай, фаҳмидӣ, дили гурда кард мегӯям, фаҳмидӣ. лекин хеле нест ки як каса ё ина Шавкат омад, ман гуфтам Шавката ҳурмат мекунам. ман 99% мубориза мухолифа ҳурмат мекунам. 1% ки клан управлят дорад ку, ман медонам ку чи дурунша чи берунша ҳамаша медонам. ман будум дурунда будум, ман участковый кор накардам маълума. медонам. ман муфаттиш шам кор кардам, оперативни кор кардам. ҳамидӣ ома ҳама чи медонам зачем иҷода айку бозии сохта ташкил мекунӣ, одаморо айку подставить мекунӣ, свой чужой результат дамети. Не, бас акн и чизо кун. намегузарад. пеш гирифта пасдазине беҳтарин кардем. Чарлз, шумо чӣ гуфтани доред? агар ман як савол дорам шумоба, мумкин бошад таҳқир намекунам. просто шумо камтар милисия ба шумо кор кардagi орган ба як ҳамин ҳаста, як мақол мегардне, як гуфтугӯ дорад ки ментора намефурӯшанд. қарға чишмаша чӣ мегардад? намегазад. намекавад. барои чӣ ман ҳайрон шудам ки ҳозир просто шумо ҳукумата партофта тарафи халқ шудед. бисёр ранги шумо ҳозир бисёр шиноса дорам Тоҷикистонда. ҳукумат ба кор мекунад, мара 100% мешиносад, намефурӯшад. барои чӣ ки ино медонад ки ино чӣ кор кардагиай. ман ҳамаша 100% ман медонам, доказат карда метонам. имя, фамилияш, хонааш гати. ино тарафи халқ нагузаштааст ки барои чӣ шумо просто тарафи халқ шудед. ман ҳамин ба хайрон шудам. бахшиш кун акаҷон, бахшиш аммо. апай Шароф, ман шумо мегӯям, агар падари ман коргари раис мебуд, ягон ҷамоатда кор мекард, намедонам, маълим мебуд, ҳамин ҳукумат кати зависими ҳамин чизо маблағ мегирифта. падари ман духтури дандон буд, баъд заргар буд, месохт. фаҳмидем? месохт. модари манам ҳамихел. фаҳмидеда? агар ман ҳамихе оилае ки аз ҳисоби ҳамихели чизо хӯрда калон мешудам, ман ҳатман ҳамихел мешудам. фаҳмиде? но аз ҳисобе ки аз одами оддӣ, қишри оддӣ буромадаги ҳастам, магнити мардум зӯрӣ кард. ман шуморо ошкор мегӯям. магните ки мардум дорад, мардуми оддӣ магните ки дорад, ҳамин зӯрӣ кард. касе ки қати ман кор мекард, медонист ман мерафтам пешои ҳамун душанбе бозорои Зилоне мегаштам, Садбарга мегаштам, гадоҳое медидум, ё ягон ҷода одамое ки камбағалай бисёр рафта авқот мехӯрдум. дигар рафиқом мегуфт ки чӣ ба ту ҳамин ҷо дар мери мехӯрӣ, ту пул дорӣ, хона дорӣ, дар дорӣ, ҳама чӣ дорӣ, чӣ ба ҳамин ҷо? но мекашад магнит, чӣ кор кунам? ин ошкор ман мегӯям шумода. магнити мардум зӯрӣ кард. мадаҳо предлагат кардам, ман савод дорам, рости гапа мегӯям, ақл дорам, ман бисёр чора медонам. но гуфтам ки ҳама чиро ташкил мекунем, ина дар тамоми шароити гули дунё та ташкил мекунем, биё кор кун. но мардум нони ҳамин мардума нонаш зӯрӣ кард. тамом. барои он ки падари ман гуфтосиям ку дандон месохт, ҳамун хонада ягон кас дута нон меовард, як банкада чака меовард. фаҳмидан? дандон сохт. кампирода як сеткада себ меовард. рости гап.
яктиш ха пул ми ха ман гушна калон шудаги нест ман сер пур ха дандончи медонид ки чиқе калон мешад но лекин ҳамин маоши ҳамин чиода вобаста набуд да ҳамин нон агар ман мехурдум агар ҳамин ноне ки намедонам якташ раис мешид ку ман тамом ман тарби мардумда гузашта наметонистам магнит зури кард магнит это есть ман шумода мефаҳмонам ҳамин действительно илми дунё ғайри юриспруденсия ғайри сиёсат ма ҳама илм хати заниматься мекунам ҳаст у человека короче ҳамон магнетический поляш когда ти близик мардум да близик мардум ка ти туғри мегирад да ҳамон мекаса фаҳмиди барои ана ҳамақа мара мардум кашид ман ин чиза ошкор мегум ман ягон вақт намегум ки ман отрицал магнити мардум кашид шумоя тамом мардум ҳамкасбаи худо тома ягон тавсия доред ранги шумо боен барои халқ гуфтаги ҳамкасбои шумо ҳаста ман мешиносам як хилашон отделначальник шудага як хилашон уже майёр уже полковник ино ба ягон совет доред ман маслиҳат 99% коргари мақомот аксар одамое ки заложник судьбӣ шудагиянд заложник ситуация вот этих кланов шудагиянд чихе ман шумода мегум маоша кам мети маоша у гушна аст мардумда зурӣ мекунад мардум шумуш дидагиянд ора бо мегум мардум шум мебинад куҷа ора шум дидагай байни ирхели чи дайда байни якта императори қатлгару байни чи дай байни мардум дай и тараф гузарам мегум и мехрад и тараф гузарам и мехрад но ҳамақа ки аксарияташ ай мардум буромадагиам бо мардум ҳастанд ман инами ошкор шумода мегум инами эмомали ҳозир гӯш кардеса гӯш мекунӣ ку эмомали раҳмон ман тура дашном наметум для меня сломать диктатора это игра ман ҳамақа мегум ки просто все у каждой империи есть начало и конец ты должен уже понять все поэтому надо мардум мақомот мақомот одами басаводен аналитический способность дорен таҳлил мекунед халқтон уже медоне ки кадом тараф асту кадом тараф нест мо ягон каса пачи ман аксар гуфтестам равшанфикр басавод агар гудаки басавода бинам маълима рости гапа мегӯям гудаки басавода бинам идея дошта бошад бугуд ки изал пеши таи мо поимада сажда кун баъд ман идея мегӯд бугуд ку ман инами ошкор мегӯм сажда мекунам пусть бара съёмка кунам пусть чӣ коре мекунам бикунам мефаҳмед шумо значит вы хотите сказать одамое ки идея доранд равшанфикр ҳастанд набояд террорист экстремист эълон накунад ваёе бояд истифода баранд ақлу фаросати ваёя пешниҳодҳои ваёе бояд истифода баранд на ин ки хоин маълима шояд гӯш кунед солҳои вақте ки 89 87 бисёр исоқӣ бисёр академико бисёр олимо бисёр милисаҳо бисёр прокуроро бисёр судяҳо одамои басавода ки қатл карданд гӯш кунед мумкин ки ҳамон одамо як реша партифта бурафт ки мана тарбия карданд ман иша намегӯм иҷада фаҳмидед фаҳмо ман иша намегӯм ки киё чихе бозӣ кард ман одамо дорум рости гапа мегӯм одамое ки ҳамон пеш буд ҳама тарафашда буд дорум мана мегам ихел но ман тарафи басаводо интеллигенсия я не хочу чтобы больше торгаши я бы дига мегам я не хочу чтобы торгаши управляли мною все ваше время закончилось и должны уже понять уже цифровая чи буромад бизнес буромад шумо вақтом гузашт не вақтам хеле шуд қариб 2 соату 40 минут шудааст барои ҳамин маълумот бо гуфтани бошед гап занед бо як одам омадаги александр номаш кати омадааст наметонем қабул кунем накунем таклиф кардаги наистам лекин чарос ха шумо гуфтанитона гап занед баъд иное чӣ мекунем гуфтани ман ҳамин буд ки халқи худам просто ман бахшиш мепурсам як мумкин ҳақорат кардаги бошам мумкин дашном додаги бошам як хилошона бахшишу аммо айби халқи худамо
عیب پدر مادر خدا ما، برای چی که تعلیم تربیه را ما را خوبتر نداده. یک کس همسایه ما را بزد که میگفت که بچم نگاه نکن کاردار نشه، نرسید تو کاردار نشه. همین خیلی ما را تربیه کردگی بود. عیب پدرای ما، عیب مادرای ما هستند. من بخشش میپرسم پدرای مادرای خدا ما را، برای چی که ما را همین خیلی تعلیم تربیت کردگی بود. پدرای مادرای ما یک کس یک همسایه یک خیش تاور میزد، را فرزندم یک بچم یا دخترم اینا حمایه کن، این حق باشد طرفش بگی، ناحق باشدم کمتر طرفدار یک طرفه یا اوسین کرده بیا نگفته گی. این تعلیم تربیه خطا داده گی مادر. همین 30 سال درست همین تعلیم تربیه غلامی ما آمدیم همین درجه، غلامی با غلامی. چیکارش کنیم؟ بخشش پراست حلق من همجم شود، موش شود، طرفی حکومت نه، آزادخوانا، آزاد فکرانا، مخالفانا همش موش شود و خلق بخیزد، سرشان ببردارد، حق حقوق خداشانه طلب کنند. من حق حقوق خدا ما طلب کرده استم، پسگاه خداشانه طلب کند. همین پاید ما پیروزی نزدیک میشویم. نباشد نه؟ رحمته کلان سلامت باشین. من گفته گفتم همین بود. بخشش میپرسم از خلق خودم. نه بخشش پرسیدن به فکرم ضرورت ندارد. اینجا حقیقت رو که گفتید بخشش در کار نه. اون چیزی که حقیقت هست حقیقت رو گفته ایستادین. باید مردم از حق حقوق خود طلب کردن تا یاد گیرن. درست گفته ایستادین. انا это не раб. بخشش نمیپرسی، اتاک میکنی. بخشش چی بخشش میپرسید؟ بخشش نپرس. یگان ذات من تاجیک دیگه هایکون نمیخواهم که همین گرانیتوی دولت میگذارید، همون پاسپورت خیلی میکند کن میدندن، خیلی میکند او در همون خانچه شتگی کراس نمیبرد. من همون رفیقا دارم ده میگم چی به همین تاجیکستان هم خیلی میبرد، میگد غلام. من همون زنگار کردم. همون زنجیر غلامی شکنم. هیچ کار نکنم. من هیچ دعوت نمیکنم. یگان کسی شما میتینگ کنین. برای میتون کنین پیش او بیسته. من یگان کسی دعوت نمیکنم. این کردنی هم نیستم. هر یک مردم تاجیک باید خودش درک کند، با عقل و فراست خودش کمتر کار فرمایده گفت که کجا من باید کنم، به کجا مراجعت کنم، من چی باید کنم. اگر که مردم خود همین درک نکرد بفایده، یگان فایده ندارد. نه میتینگ کردن، نه حقوق خودش را کمتر بداندن خیلی انسان خرسند میشود. اینا انسان بودگیشان خاموش کرد. باید برنامه‌های حقوقی وارد شوند، باید پیگیری کنند، نه اینکه در همون چی رقص و سرود چی باشد. همین کمتر باشدن برنامه حقوقی. من اقلا در یک برنامه یک تا دو تا ماده گفته میگذارم. آدمی که میخواد همین فهمت حقوق خودشه در یگان موضوع کمتر باشد. من نمیگم یک کتاب گرفتن نمیگم فلان ماده، چون که مردم قبول نمیکنند. من میتونستم من در اول گفتم که برنامه حقوقی همین چیست حقوقی میبرن، فقط همین قانون تعلیم میکنن. لیکن نه مردم نو حاضر خیلی معلومه گوش کنید. مردم خیلی نو حاضر اوجه آزادی چهره مخالفا گفت فهمید. گوش کنید فهمیدید اوجه فهمید تحلیل کردیسته اوجه میدارد بسیار چیده aynı حالا که اوجه همون یا با درنی مخالفشان فهمید ده همه فهمید. مردم فهمیدگی من میلیون ها علاقه دارم این امروز. باور بکنید ساعتاش که گپ میزند آدمای چی با سواد با عقل همش کارگر اکثریتش 99%. لیکن همه را که فهمید انکه مردم کجا دا میرود اوجه اتپی ایکو اوجه انالیز کردن یاد گیری. فهمیدن اینجا دا میدارد سپور باز جنجال کجا منفعت هست برای اینجا ایسیو کردن ایره توفتن ایره پیشچه کفتن. فهمیدید انامین اوجه ای چیز اوجه میرد اوجه پستو پینا. فهمیدید وقت ساعتی خودش هست. ای پلاشاتکا کاروچی شیک ای پلاشاتکا دا میمونیم. فهمیدید ایدو آدمی به سواد باید ما روبر نشود غلام نکنند. ما همین چیزا میخواهم دیگه اگه چی ما نمیخوایم. تمام پارتیزانی که هست ما همین چیزا میخوایم که تمام مقامات که هست همین چی وقتی جنگ دکو معلومه. من راستی گپ میگم بسیار میلیسا مرد. باور کنید
бисёр милиса мурд, бисёр офитсер мурд, бисёр прокурор мурд, бисёр судья мурд, бисёр ҳуқуқшинос мурд, беҳад бисёр мурд. барои чӣ? барои он ки медонист ҳамин таргачҳою ҳамин одамое медониста криминогенни ситуатсия медонист, ҳамино омад моро чикор кард? ғалом кард. тамом. идов мо ғулом шудан, мо намемонем дигар, намемонем. реально бояд барои ҳамон намефурем, барои ҳамон ворид намешам. кам иззат бахш александр ҳамин одама қабул мекунем, баъд чӣ мекунем ҷанба? александр, шумо ворид ҳастем дар студия. салому алейкум. салом алейкум. умедворам ки сеҳат саломат ҳастем. барномаро хабардор ҳастем, хеле интизор шудем. раҳмат. говори на русском. говори на русском. Хорошо разговаривай. азиз, вақте ки ман дар тоҷикистон будам, шумо ани бародармон, ани хоҳаракмон пасталон дастатонро бутулка қатӣ мегаштем. пасталон шумо хеле хурд буден. Ман ҳамон кузак будет, кузак. Ну вы это скажите правильное выражение, скажите, под столом с бутылкой выходили, гуляли, это значит, ну что пьем, Дагестон мегаштем? ани Тоҷикистони мора ранг як маленький Швейцария медонистанд. маленький Швейцария мегуфтанд Тоҷикистони мора. маленький Швейцария. лекин ани хай оқипадарои ришдоро биромаданд, ай соли ки баъди заминҷунбии шарора соли 89 21 феврал гирифтан типш бардоштан. вақта Қаҳор Маҳкамов раиси КПСС буд. Қаҳор Маҳкамов вақта буд. ай ҳамунҷа сар шуд митинг гирифтан як давлати ободе ки маленький Швейцария ба Зимбабве табдил доданд. озодихоҳон, одамоне ки озодӣ мехоҳастанд, ҳозир оқипадаро гирифтанд рафтанд тарафои Швейцария. мардум дар азоб монд. мо Тоҷикистони мо як давлат. Александр, бахшиш, смотрите, я вас поняла. Смотрите, наша сегодняшняя тема идет дар бораи агар тоҷики руси гап зад тоҷики гӯям. Наша сегодняшняя тема двойной стандарт. Двойной стандарт закона. Смотрите, вот тема наша такая. Если вы наблюдали, вы знаете. Давайте вернемся к теме. Да, то, что вы говорили, мы знаем это все. Мы тоже были в то время. Даже если были молодыми, мы знаем, наблюдали что-то, видим. Читали, много слышали. А если вот по теме вернемся, у вас есть что-то сказать? Что мне сказать? Таджикистану внутри шатаю, а не внешнего, а внутри его шатает. Вот этого кресла Рахмонова внутри шатает его. Вокруг него каждый день сидит с ним, чай пьет. Может, там, я не знаю, что там они делают, за столом сидят. Вот они-то его шатают, Таджикистану. Чужих-то там нету их. Их-то нету, чужих-то. Нету. Если бы в Бадахшане, когда вот это помощник-прокурор приставал на эту девку, если прокурора-то наказывали бы, сейчас в Бадахшане кипиша не был бы. Не был кипиш. Знаем. Да. Вот с чего начинался? С одной иголкой-то. Сколько трупов там? Очень много. Вот, кто-то, Америка пошел там делать, или Путин пошел там делать эту заваруху? Нет. Вот это помощник прокурор, цыпляк. Если бы его наказывали бы за этого-то, сейчас в Бадахшане трупов-то не было бы. Хорошо. Или то же самое-то вот это, не знаю, это Ленобадской области. Если вот эту женщину, когда избили сотрудника там полиции-то, если эта полиция была наказана, такого кипиша не было бы. Кто его шатает? Путин идет шатать, что ли, его в Таджикистан? Нет. Там внутри его шатают. Надо внутри проблем решать. Внутри... Они почему? Слушай, Александр, почему пошел
например, он пришел к Путину, началась спецоперация. Где началась? Там по мире, да. Почему? Но Почему? Каждый раз, не только это. Тогда, Ходжи Халим, когда я работал в Таджикистане, тогда тоже я буду говорить. Тогда тоже приходил Путин, до приезда проводили операцию. Русские опять их убили. И опять, потом он пришел, потом через несколько дней объявили, что их убили. Почему, брат? Почему? Вот скажи мне ты. Если русские ни при чем, русские всегда мы уважаем вас, окей. Но это раз уже... Это вы поймите. Слушай, брат, я одно скажу. Ты сейчас в данное время обращаешь ситуацию, мировую ситуацию, уже многие страны Азии уже начали не слушать, уже свою коллацию начали открыть. Понял? Уже пошел вот Путин, вот Иран, Эрдоганом посидели, поговорили там. Ты уже Кавказ тоже уже меняет свою позицию. Я одно скажу, что пора русским тоже осознать, что мы не раби. Вы должны, я знаю, что ты поддерживаешь русских, потому что там находишься. Но я уважаю, да, я во многих местах был, может быть, с ними. Но они должны понять, мы не инструменты. Понял? Вот так. Послушай, дай мне ответить тебе-то. Теперь дай мне ответить. Только коротко, потому что уже 3 часа я закончу передачу. Дай мне ответить. 3 минуты. Почему Рахмонов приехал к Путину? Потому что рядом Афган. Это ворота Европа. Это ворота Европа. Какая Европа? Ворота Европа? Ворота Европа. Ворота Европа. Там наркота в первую очередь идет. Наркота все клан Рахмона наркотой занимается. Я не знаю, что клан. То, что мои глаза не видел, я не могу это тебе сказать, утверждать, что это клан Рахмонова, или клан Путина, или клан там Медведева. Я не могу это тебе говорить. Но вот это ворота. Ты помнишь, в 2001 году-то, что думаешь, что Бен Ладен Америку взорвал, эти дома? Нет, они сами его взорвали. Зашли в Афган. Для чего зашли? Там в Москве тоже взорвали. Зашли, чтобы хайп сделать. Политический хайп. Но я не говорю это, русские говорят сейчас. В Ютубе много русских, которые в спецслужбах работали, там оттуда говорят многие. Не я говорю же это. Это тоже они сами делали. Я не говорю, что нет. Это тоже они сами делали. У каждой, брат Александр, у каждой империи есть год, счетчик, срок годности. Понял? Я уважаю русских, но я в дальнейшем заставлю их уважать нас. Как человека. Мы просто не раби больше. Просто не раби. И не инструменты, никакой русского. Они должны уже понять все. Я открыто, ясно, четко буду говорить. Хочешь на английском говорю, хочешь на немецком буду говорить. На всех языках могу говорить с тобой и сказать, что мы, таджики, еще раз говорю, не раби русских. Русские должны вот это четко понять, конкретно понять, но мы еще не инструменты для русских. А тот, кто слушает здесь, русские, если они четко знают меня, кто я такой, и много чего я знаю, я не буду говорить в этих площадках. Я одно тебе скажу, что мы не раби больше. Все. Добро. Как хочешь, так и объясни. Все, поняли, Понимай, друзья, как хочешь. Да. Не, вот теперь вот послушай. Теперь послушай. Нет, мне не будет долгое время. 3 часа уже передача идет, поэтому 1 минута ответ. И все, закончим. Хорошо. 1 минута, спасибо, я уважаю. Смотри, во всех грехах вы считаете, что Россию? Во всех грехах. Слушай, Калачков знаешь? Калачков привел Эмомали Рахмона. И Эмомали Рахмон, когда был
в Муминабаде, Шурабаде, во время Советского Союза, база, российская база, слушай, внимательно меня. Тогда вербовали Эмомали Рахмона ГРУшники, они привели. Больше я не буду говорить тебе. Если хочешь, много записей есть. Калашкова кто привел? Троджунзада, Тохир Абдул-Джаббар. Ты вообще, Калашков был, служил в ГРУ, брат. ГРУ не подчиняется же этим. Александр, вы зайдите. Когда еще Рахмон не был, Калашков, то Троджунзада встретились. Кто его привел? Александр, у него есть свой канал, и он ведет свою передачу. Вы, наверное, знаете. Вы зайдите туда, и там спорьте. Не заходи, я не позволю многих там. Там партизанский канал. Слушай, Алексей, Александр, слушай, мы таджикский народ, слушай. Тема совсем другая. Я одно скажу. Мы таджикский народ, весь силовая структура так устроены, что будем бить вас. Кто, если русские этот раз будут вмешиваться, мы научились воевать. Пойми нас, мы по-партизански будем воевать. С вами будем дружиться. Чай организуем. Не знаю, плов организуем, но мы будем убивать. Если этот раз русские вмешиваются, пускай не вмешиваются, мы хотим освободиться от рабства. Понял? А такие люди, которые зайдешь здесь по-разному, трогай, брат. Дай тебе скажу правду-то, что-то. Да. Дай тебе скажу. Когда это Набиев приезжал в Москву Слушайте, приезжал, стоп. и с Калашковым-то встретились, 201-ю дивизию привели в Таджикистан. И там Троджунзада тоже же был-то. Александр, Слушай, я не знаю, слушай, я не знаю Троджунзаду, я никого не знаю. Александр, я вас выведу. Передача совсем у нас другая. Смотрите, это юридическая передача, понимаете? Тут есть конкретная тема. Вы должны разговаривать на эту тему. А вы тут мне говорите историю. Просто брат говорит, что Калашков, я говорю, что кто Калашков привел туда, в Таджикистан. Вместо 21 дивизии. Спасибо, я это знаю, я это смотрела. Фильмы, мы все осведомлены. 201 дивизию ты привел туда, в Таджикистан. Все, до свидания, спасибо вам. Вам тоже. Все. Поэтому я не хочу. برای من نمیخوام قبول کنم. نمیخوام کیم چند تا اومده ایستاد همش برو وردم. گفتم نمره هر خیلی که نبیاریم. वो приват में навести стаки में говорит, что говорит агент, просто не мы броем чейракати. Агент КГБ هستن. میگه چند کسی برده محکم کردم میگه آپش 24 چیرکی برات که باید برده محکم کنم. آخه хорошо. چیرکی نه. نرمال نوم که بیاین odam برید آپش من قبول نمیکنم. کسی دعوت کرده که نیستم. هر 4 روزه میشناسم. یک تایمو قبول میکنی بعد پشیمون میخوری میگه که تمام همین دیگه من این передача عموما قبول نمیکنم بگذار همون передача بسیار هستن که همون قبول میکنن که چند передача داریم اخه خدا شکر قبول میکنم میدونید در دل کردن میشنن اخه چیکار خواهید دلتون نه ببخشید اپاجان پروسته حاضر برای همین رویش نشان دادم این ببرن پشت پنجره 5 سال 10 سال بتیان پس که بیایم منو ببرن پیشانه من بپران همین دل گرده ندارن این مردم رنگ زن با این دل گرده وحشی ندارن برای خودشون آزاد کردن اغلامو براوردن نمیخواهد اینا خودشون غلامه رویشون نشان دادن میترسن نچت اینا مرد نیستن اینا خالو غلام هستن یا پیتوخ هستن یک رویشون نشان دادن ببرن همین ترمش بکنن بومر همین احوالا که نباشه چخیل آزاده میکنی هم مردم چخیل اغلامه میبروری خودت ببرار اغلامی از ترز خودت بکش از شیطان درونت بکش بعد ببور как бывшему офицеру тяжело слушать вот таких вещей, понимаете? از آنها در حقیقت شوندن اینا بیننده در حقیقت مرد شده اقلا همین چهره که تبرومده نمیتونم من چهره طلب نمیکنم درسته من گفتم که چهره که تبروه در اون حالتی که نمو که برومدگی یک 4 نفر بودن какие-то там цифры да буквы и все من گفتم که خیلی броин شما чекайте номотон сознависен بعد броин не а мне тут пишут в приват говорят что не شما میگید агенти КГБ هستین شما میگید چه هستین میگید ما چهره که میگید ما burada محکم نموشد اومد نبرو правильно
عقلا تو نخواهی پروسته برومده چی کردن اومد نبرو تگده این از بله. چهار روز سن برومده گابز دیسته چهره کتی میگه که من حقیقت گفتیستم نمیترسد همین زنه عقلا از همین زن ابرو گیرد خیلی من که من مایلش من پستم غم شده که بجای در همین چی گشتیم در داخل همین ما هم ابجا همه عذاب کشیدیم دوره حق حقوق خدا من انسان بوده اگه من غریبه راستی اومدم من شمیدم من هم انسان بودم من هم حق حقوق داشتم همه انسان عزیز بوده من همین نشمیدم با بهترین انسان هستین که نه همه انسان بازی یورک میکند دوخ میکند برونده در یگون передача особенно передачи موبایلو برونده یگون سخن کند اینا چهره که من برونده میگه то КГБ меня میپرشه как беда не просто Малева здесь я знаю что я говорил вам еще я буду говорить если разрешите поняли здесь управляют определенные службы России и Ирана я открыто скажу но я уважаю всех стран но я не раб и мой народ не будет рабом больше я уважаю правильно. Если они будут уважать, я трижды буду уважать. Что русский знает, это мой характер. Я потому что я был на поле, где воюют. Понимаете? Я на этих полях был. Со всеми. Что с русскими, что американцами, что с другими ребятами. Но я заставлю, а теперь уважать. Уважай. Я трижды буду уважать. Не будешь уважать, я буду воевать. Пойми правильно, это никакой, я не буду тебя молиться, я не Эмомали Рахмон, я не агент, честно я буду говорю, или никакой другой. Во время Советского Союза, кто знает, мы касаки харф арабия медонит, шумо я медонит малима, арабия ё шарчинос, я ми Құрон хонда метонис қайди гужода буд, қайди ҳамода буд. И чизора ҳамаша медонит худатон. Но я не был там, поймите, я просто стал из простого крестьянина, вышел, просто служил, знал, что я буду служить этой родине, этому народу. Но, вижу дело. Ну да, смотрите, давайте Кахор. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlar خوبین سلامتی نفر؟ تشکر شما خوب هستید صحت سلامت اینا موضوع بود موضوع ما به فکرم یک ساعت از موضوع بریم برآمده چی کرده صحبت دوستان کردیم باور کنید اینجا لیکن چیزای مفید دگون چی میپرتفتگیش نه چیزای مفید گاوزیم موضوع امروزه ما دوینه استاندارد معیارهای دوگانه یعنی که خشتبار نباید در یک مقامات کار کند در یک کارخانه کار کند شما چی گفتنی دارین من کسی که علم از استعداد کاری دارد کار کردن میتواند ممکنه کار کردن بله کار کند علم استعداد دارد هیچ کس نگفته است که استعداد کاری دارد نو عقل سالم دارد کار کردن ممکنه بله ممکن است لیکن در ما قانونگذار هم هست کودکس مینادا گفته شده است که در ماده 27 یعنی که خشتوار نزدیک باشد اگر در یک جا کار کردنش ممکن نه اگر جای کلیدی باشد همیشه گفته شده است در ماده اومده است مثلا راهبر باشد اگر بوغالتر سرمحاسب شده نمیتواند و یک دیگر معاون شده نمیتواند میشه من در دیگر موضوع گپ بزنم اگر اجازه باشه در دیگر موضوع ساعتی ما خیلی زیاد شد در کدوم موضوع من شما به همگی 3 دقیقه وقت میتونم دیگر روز چند بار گفتم که خاموش میکنم 3 دقیقه تمام در کدوم موضوع میخواین برای متحد شدن تاجیکان درباره هم موضوع خوب است متحد شدن باشد 3 دقیقه برای که همه حوزه برای متحد شدن من التماس میکنم که 5 دقیقه میدادی برای که تازه این کانال های مختلف رو میبینیم همه چیزها رو تماشا میکنیم میبینیم که کمبودی در همین ما هست که در کمبودی در ملت هست که ما متحد نمیشیم نه تو که در کانال ها در جای کار در کوچه ها در همسایه در همه جا کمبودی در همین است باوری نیست
یکدیگر و میگیم بیاد جمع شویم باوری کنیم یک چیز شویم یک مشت شویم باور نمیکنم. شما رو تماشا دارم مثلا در یک خانه 6 نفر تماشا دارم با نوشنیک یکی نشون نمیتین خیلی باوری نداره یا دیگر روی حل برای همین بیننده من کم بود است. روی حل رو در چی گونه ما پیدا کنیم، چی گونه ما روی حل رو پیدا کنیم، ملت رو متحد کنیم، یک مشت شویم. روی حل رو در چی می‌بینیم؟ روی حلش همه آدمایی که اپریدیلیونی آدما گوش میکنند لیدر چی محمد رحمانی طرف چی همین لیدرای اپوزیسیون چی همینو باید از کنترلی خوجه هاشون برد. خوجه هاشو که خیر خوش کنند بگود که مایل خیر خوش همین قصاب شما کردن مورا غلام کردن همین وست نقصی مرا فهمیدین همه کار کردن مورا تمام گدو کردن تمام کار کردن انکون امروز بیاین اکن حرمت و رفیق و جورگی است بیاین باید ما هم انتریسی همین غلاما دا کار کنم فهمیده دیگرای هم انتریسی غلاما این همی کار کردنش در کار برای چی نمیتوند کمپرامت دارد او خودت نمیتونی خودت برو دیگه طرف و دیگه آدم دا پولت بکنه آدمی که کمپرامت ندارن آدمی که تو آدمی کمپرامت نداشته که در اونجا به فکرم خیلی کم است. باز یک چیز دیگر رو رسانم ما چگونه در داخل نفوذ کنیم که مردمی درون رو بیدار کنیم. ما حاضر کوشش کردن برادرای ما مخالفان مردمی در خارج بوده رو بیدار کرده ایستادن نو ممکن 1 میلیون. ما در درون باید مردمی تاجیکستان رو بیدار کنیم. میبخشید دادر جان من سوالت را من افید میتونم. هر یک مخاجر آیله خودشانه شد بپرتاید تلفنشانه ساستر اینترنتشانه کشاین یوتیوبشانه بکشاین تماشاش بکنن. 1 بار تماشاش میکنن 2 بار تماشاش میکنن 3 بار گوش 4م باره جداد میکنن کدام برنامه های پای سر میشود. سوپر ایده да хорошая идея. 1000 سال پولا لبای بومش با لبای گدای با میتی همین 1000 روبل مادر همین تلفنش بپرتا پوسکای ببیند همین اینترنتشونه بلندتر همین گیگا بایتش میگد همینشون کمتر بسیارتر میخورد تماشا میکنه یوتیوب. همون سیم کارت تریتوری که مهاجرا قرار دارد سیم کارت همونجا قطعی بگیرین همون روی کنین اوچه‌توندا پدرتوندا همین مادرتوندا اولادتوندا همون سیم کارت شما دام پول گذراندن آسان میگذرونین اتوماتیک که همون سیم کارت کدی او استفاده میبره تمام او درآمد نمیتونه او دوست بایدو نمیکنه اتوماتیک. بله اینو شما گفتنی هستید که چه روز یعنی که مردم تماشا کنند بسیارتر معلومات برای خود گیرد و اون چیزی که در کاری معلومات خبر از خبرها با خبر شوند درست؟ اون وقت ممکن یگون چی فهمید درست یک اپاجا یک با شرایط دیگرش هم هسته خانانگشان دمش من میخوادن وای فای روی کنه وای فای ابیش نه وای فای دمش نه کارمند وای فای سیم کارت میماند 700 روبل میماند 10 تا 15 تا 20 تا آدم وای فای که تامین میکنند و تو این چند وقت 3 تا 4 تا خونه را 700 روبل میماند سیم کارت تاجیکستان بماند میشه سیم کارت روسیه کتیه رویش بکنند زریات که میماند پجال استواره زریات کش کمتر مانده یا زریات میماند خور که در میگرد من اینجا به 1 تا 4-5 تا خونه را تامین میکنند. پرابلم در چی است؟ چروس پرابلم در چی است؟ حاضر این انسان گفته ایستادن که در یک خانه 5-6 نفر تماشا میکنند از یکدیگر باوری این نفرانی که در بیرون هستند این در مسکو قرار داره در یک کواردیر 6 نفر هست باوری ندارن من مسکو رو گفتم من واسه مسکو گفتم که در بیرون کسانی که قرار دارن اینها امکانیت بسیارتر دارن بیشتر چه از تاجیکستان بوده لیکن این رو ببینین که اینها از همدیگر یعنی چه کنم گروه بوز از همدیگر باوری نداره برای چی معلومه میدونید انا می لیدرای دو طرف
лидерҳое ки ҳастанд инамин барнома мекунанд ай озодӣ гап мезананд худшон якҷо нестанд мефаҳмед шумо мардум вақте ки ҳамин пода да инам пода вақте ки пеша мебинад ки пеш тит зачем ай пишти меравад инам хеле тит меравад фаҳмидед и идеология ки и анамо хориҷиҳошон контрол мекунад спецслужбаи анамо урусҳо эрониҳош контрол мекунад анамо хеле карапарафтагианд бояд мардум айку чотка ира бифаҳмад фаҳмидед аю тарафиш бо гирифтеста бо як қисмиша бо союз мекунем гуфтезан чамча мекунем гуфтезан девонран чиама намефаҳмам фаҳмидед уже дидестам ки вилияни кам шидестай вилияни уже сыс шидестай вилияни потеряет короче потеряешти территорию фаҳмидед уже итаришта бизан но не ма уважаю да уважаю ҳамаи народа ҳамаи халқа уважаю ҳамара лекин но от нас рабов не делайте мы не инструменты больше мы просто осознали да аз мо давно веками идет рабство агар иҷозат боша як чиз дигарро бирасонам мисол дар имо пирамои эфир мешавад тоҷикони мо хонумҳо ҳастанд занҳо ҳастанд ну бачаҳо ҳастанд дар ҳар як канал кушодагианд пирамои эфир агар шумо мумкин донед дар ҳамин ҷо мешинанд беҳуда мелаққанд суҳбатҳои беҳуда чӣ гуна онҳоро даъват кунем ягон роҳаш ҳаст ну ба ҳамин каналҳо онҳо беҳуда мелаққанд суханҳои ночиз мегӯянд дар инҷо ягон суханҳои хуб намегӯянд беҳуда мелаққанд агар 100 группа бошад агар 20 бошад чӣ қадар инсон беҳуда мелаққанд бародар ман туда якта чиза хеле ҷавоб метавам оддӣ кара што мардумам бифаҳманд туй ҳаст туйда ҳофиз мехонад раққоса мебурояд ҳама раққосара нигоҳ мекунад фаҳмиди ан гапи мана ҳофиза нигоҳ намекунад бисёр одам ки ҳофиз чӣ хон бисёр раққосара нигоҳ мекунад барои ҳамин системара месозад ҳамун определёни анамо через агентурашон месозанд ӯ короче ҳаму тарафта меравад раққосада фаҳмидӣ ғулом анам хеле тактико мегзанон ки ғулом фақат фикраш банд бошад ғулом катон мегуфт ки катон муаллими ғуломои тамоми дунё буд ғуломи исследование мегзаронримда катон мегуфт ки ғулом ягон лаҳза фикраш намедонад ҳамин ором хон наравад мегуфт ғулом бояд фақат фикраш банд бошад якчида фаҳмо ин кас гуфта истодаанд ки чӣ хел кунем мо ҳаминҳоро ҷалб кунем дар ҳамин барнома яъне ки мо шанс надорем барои ваи ҷалб кардан вақте ки мардум айку ҳама мардум ҳозир ин мардум тақсим шудагӣ кланот тарафи худаш намекушад да и тарафиш и группа мекушад и тарафиш и группа мекушад и тарафиш и группа мекушад фаҳмидед вақте ки нейтралне шидестай ҳозир нейтрални создават шидестай ҳама нейтралитет да ҳама нейтрални ҷо центр да меоянд ку фаҳмидед ва автоматически шах шудед просто клано ҳамин чиза намехоҳад бисёр бозиҳо мегзаронад нем ҷо ҳозир чатои шумо ман намебинам вообще хеле чиза мана дига тайёр кардаги швейтсарияда хонондагиам вообще аҳамият наметавам уҷора шумо мебинем уҷада ҳарчи менависанд ками клан гуфти тамом уҷа девона мешад бале дуруст яъне ҷавоб гирифтед ягон қавор ну ман гирифтам мардуме ки дар он ҷо беҳуда вақти худро мегурзонанд ягон роҳи ҳалро намедонам ёфт мешавад дар онҳо ё не ман кӯшиш мекунам дар он ҷо мардумро даъват кунам аммо онҳо намефаҳманд подождите ақли вай мардум қабул карда наметавонад ин барномаҳои мо қабул карда наметавонад проблема дар ин ҷа ҳаст мефаҳмам мефаҳмам ман дарк мекунам ну чӣ кор кунем агар мо мардум миллатро бедор накунем ин поколени хурдро агар мо бедор накунем онҳо ҳама ба ҳамон тараф меранд дигар ба сиёсат кор намегиранд онҳо ранги бара мешанд дигар мафкури ғуломдорӣ мемонад якта идея ина ҷошта мегӯм ман шумо ман идея резка меёдам мозги ман дигар кор мекунад ҳамин ҳар як системаи худаш мешканад фаҳмидед системае ки ҳамуно сохтагӣ ҳам хеле бевоҳоя мебуроранд гап мезанад бистароя занакола ҳамуное мебуроранд ӯ дига паспортҳо доранд бисёриш шаҳрвандои ҳамун хоҷаҳо
ҳам хеле чизо қати ҷалб мекунанд ҳамун тарафда. шумо чӣ кор мекунед? шумо якта канал мекушоед, анонимный канал, ҳамуное мепартоед ҳамуҷода худтон, фаҳмидед? буз менависи анам хеле фаҳмидед? автоматически айку на русском напишешь, на русском, потому что аудитория русская, многие видят, русские тоже видят, они скажут, он же продает свою нацию, сука, он же продает своих, зачем с ним я буду поздороваться? Вот так. Инами чиза мекунӣ брат, худат бикун, инами идея додам, худат просто бишин, ман тра намебинам, инами система партизанон кор мекунад ки мо вообще намебинем, гапам намебинем, идеяро метем, идеяро ки мепартоем, идея уже одамо иҷро мекунад. Отдельный аккаунт и все. Соберешь и там скажешь, что вот такие, тому. Хорошая идея. Хуб, раҳмат. Хуб шуд, раҳмат барои суханҳои гарм. Дар паноҳи Аллоҳ шумон. Зинда ва саломат бошед. Ташаккур. Ина биромадем. Дӯсто, ин дига одама қабул намекунам. Всё. Броин. Хеле вақт шуд. Хеле снах суҳбат кардем. Ина чаросам бо ягон охирон сухан гуфтани бошунага и худи вай судба чӣ мешавад ку последнее слово. Последнее слово дӯсто бошад хайна гӯед. охиринги сухани ман ҳамин ки ҳамин мухоҷироба худошона эҳтиёт кунад, уже ред рафтестай мегӯяд ки ҳар хил редхо магазино ҳар хил тоҷикоба бошад, худошона камтар эҳтиёт бикунад. бисёр бузхо магазини тоҷикоба меистад. дар гиҷа тоҷик бошад, ҳамин бузхо ҳаминҷа меистад. ман 100% имони комул кетамам мегӯям, барои чӣ ки тоҷика постоянно мефурӯшад. бузхо постоянно магазинҳо тоҷикоба меистад. барои чӣ? барои ҳамин ки худошона камтар эҳтиёт кунад. чӣ мегӯяд? дар паноҳи худованд бошад, худованд эҳтиёташ бикунад. дар паноҳи худованд бошед шумо. раҳматои калон барои вақтатон, барои чӣ мегӯяд? ҳурмататон, эътироби шумо. Зинда бошед. дар паноҳи худованд бошед. Чӣ мегӯяд ку Алексей Казак мегӯяд дар барномаш? Шумо мегӯяд отдельно чӣ доред? Зелёный чё? Так он собирает же туда там деньги, например. мо пул намешо, ман пул намепурсаму, мо пул чӣ намепурсам, шумо дар ҳамон қатори ҳамонҳо ҳастем. Как это сказать? Забыла я. Ҳамон нафарони особый, скажем так. Насчет Алексея я буду говорить, что, во-первых, во многих, когда он начал, я буду на русском говорить, чтобы они слушают меня, чтобы они поняли. Я потому что знаю, кто они такие. Он говорит, он показывает свои удостоверения. Вот этот Ураз, я его тоже уважаю. Но они находятся на их земле. Я тоже их понимаю. Они заложники судьбы ихней. Они их управляют, ихние спецслужбы. Они даже эти слова даже произносят во время разговора. Понимаете? Но пора ли не русским понять? Один раз привели, ладно, Эмомали Рахмона. Один раз создали эти исламские группы, которые были учеты КГБ. Я знаю эти вещи. Учеты КГБ сами создали один раз. Убивали нас. Все обокрали, все сделали. Рабом сделали. Но пора ли просто сказать, что пора, этот народ уже поумнел. Эти методы больше не действуют. Вы должны понять уже такие... я честно, я буду немножко по-другому. Русские... Я с русскими работал тоже, с американцами, с европейцами, со всеми я работал. Мальма. Русские работают немножко жестко и некрасиво, и не понимают, поняли, да? Они думают, что они хитрее, но ничего не хитрее. Потому что Дзержинский был поляк или чех, который создал КГБ, поняли, да? А эти люди, эти страны, когда все создаешь, например, Google создаешь, у него есть антивирусы. Понимаете? Антивирусы у любого. Да.
все, что выходит, у него будет антивирус. А почему? На вас не создали эти страны антивирусы? Ведь на кого? такие умники. Насчет русских, да, которые Алексей создает. Вот эти поля, я уважаю, пускай говорят они, пускай о свободе говорят, но разделят опять там своих, да. опять своих подставных агентов. Я заметила это. Ставит агентов своих, и из своих агентов сделать лидеров. Этот раз не получится, я честно говорю. Почему я создал партизанскую систему? Почему? Это была созданная система. Честно я говорю. Это была созданная система, но подпольная система. Потому что русский не сможет воевать с партизанами. Это любая мировая война доказала. Понимаете? Любая система войны доказывает, что партизанов ты не сможешь узнать. Да, он устал. Например, его дед работал. Его отец тебе работал. Но он же все это видел со временем. Он же устал уже. Он скажет, давай, я убью вот этого русского. Но я их тоже смерти не хочу. Честно говорю. Смотрите. Просто я уважаю тех людей, которые уважают нас. Да. Правильно, в точку. Я тоже уважаю тех людей, которые уважают меня. Или нас, вообще народ. Да. Таджиков, да? Мы таджики? Да. Или таджикистанцы. Нас уважают. Да. Тоже так уважаем. Но по поводу передачи Алексея, я тоже против ничего не имею. Пусть там Ошашават, Бурдыстан. Да, пусть скажет. Кафтангерат. Может быть, это хорошо, с одной стороны, что там действительно, они говорят, что аудитория очень большая, многие люди смотрят, да. Весь мир узнает. Это да. И там же наши таджики, в основном наши братья там. Сестры, братья там да. тоже. Я уважаю, что пускай говорят. Пускай говорят, да. Но контроль этот раз русские пусть не делают, потому что они убили нас. На контроль я не думаю, что если я не работал бы, если не работал в этой системе, не знаю, я был бы, не знаю, где-нибудь, адвокатом был работал, честно я вам говорю. Я бы им ничего не сказал. Да, я просто молчал бы, потому что не знал. Я знаю, что они творят. Внутри я знаю, как они управляют, как они убивают нас. Просто я не буду говорить, что Эмомали насилует. Я буду говорить, что Эмомалию дали разрешение русские, чтобы он зашел в мой дом. Понимаете? Вообще он не был. Если бы, слушайте, если бы они не дали бы разрешение, почему столько лет они его терпят? Почему терпят? Таджиков убивает, ничего не скажет. Одного русского трогает там, в Таджикистане. Одного русского, если Эмомали трогает, вот летчиками как было. Помню. Вот, да. Сколько суде 15 лет дали, потом прокурор Хатлонов вышел, да, интервью генеральный прокурор Шерхон Салим был, он отдал им 15 лет, а потом через неделю вышел прокурор Хатлонов, освободил их. Почему? Потому что вот, они пожалуйста. Да. Но они должны уже понять, что они потеряли много территорий уже. Оказывается, можно так сделать. Это даже давно было. Да. Да, они уже потеряли, уже Казахстан вообще не слушает, Узбекистан вообще не слушает. Казахстан что говорит? Президент Казахстана, Узбекистана говорил на форуме. Они говорили одно. Интерес нашей страны превыше стоит, чем интерес вашей страны. Поняли? Это четкий ответ любому человеку. Поэтому я просто говорю, что интерес моего народа превыше, свобода моего народа превыше стоит всего остального мира. Я уважаю всех. Значит, пусть ведет передачу, пусть наши интересы поднимет, пусть это наши проблемы поднимет. Да. Я тоже не против, пусть он все делает, как хотят. И то, что мне там не нравится, иногда мне не нравится то, что наши сами наши таджики, как говорят, как ведут себя. Вот это. А по поводу Алексея самого, у меня нету претензий. Не, он хороший парень, честно говорю, хороший он грамотный, да, он нормальный, парень. Но сами наши как ведут себя, что они говорят, вот это мне не нравится. Иногда меня бесит, действительно. Но я понимаю тоже русских, что они, когда увидят безнадежность таджиков, там, безнадежных вот этих людей, они скажут, что давай им помогу, но они вот это по-другому используют. Это люди не интеллигенция, понимаете? Не интеллигенция. Они, да. Понимаете?
много кадров есть. Я много с русскими ребятами говорю, честно говорю, студентами. Образованные люди, врачи, не знаю, очень грамотные люди. Честно я вам говорю, там у них все они сидят, со мной разговаривают, общение делают, разговариваем, очень много времени проводим. Вот из этих интеллигентов почему не поставить? Потому что интеллигент умный, потому что он не подается. У него есть своя идея, да, своя идея, да, свои методы, да, он не будет. Да, поэтому не нужны. Да, сколько неграмотности будет больше, столько управлять ими легче. Это везде. Да. Поэтому я всех уважаю. Все люди, может стать, любой человек стать может политиком. Но я знаю, кто эти люди и какие еще группировки, которые занимаются определенными, как Каромат Шарипов вот эти депортировали, как Изат Амуна те люди депортировали, многих людей они депортировали. Вот эти определенные преступные группировки, которые там есть, вот они ими управляют. Ими управляют. Финансирует их. Не знаю, один человек из Бозор Садовод есть, да? Оттуда сказал, не? Лидер, вот, даже хаму лидерой Бозор хамана мешносад. Касаки, хамин кас хама таги болиште, что доллар мемонад, евро мемонад, рубля мемонад. Они должны понять это. Но хамуна мада меброян меган изад. همین دستم که خرید میکنیم همونجا همون با определенный одному дометим همون رو гам задам но я им просто я их уважаю, я всех таджиков люблю, но я просто участвовал во многих местах, где таджики еще не участвовали, не были, но пора уже нам создать свое, чтобы, да, уважать этих людей надо, да, гости приходи, уважай наши традиции, я буду уважать твои традиции, приходи сколько хочешь, живи, что хочешь сделай, но определенные границы не ходи, определенные границы ты не выходи, просто я уважаю, прежде уважаю, поэтому юз публикум, юз приватум, охиром гапима. Юз публикум, юз приватум, охиром калимема. Так. Хорошо. Қонун публично, фаҳмидед, юз публикум, Римская империя да буд, юз публикумш, қонун демократии дунявӣ ягона ҳамаша ҳозир шумо гуфтед ҳаминҷода, фаҳмидед, ҳамон қонунҳои ҳамаша гуфтед, хонда додед, но юз приватум он баъди распади ҳамон союз, баъди распади союз ҳамон приватда истифода мешавад, кланое ки омадан ҳамода истифода мешавад. Охирон гапи ман ҳамин буд. Смотрите, Саламат Бушит, а вот это что, он пишет в приват. Салам алейкум. Салам алейкум. Ака зад набудем хей шмоли. Салам алейкум. Майли. شما حرکات که برو اومدید برای همون من شما خیلی واقعی قبول نمیکنم обычно приват به چی کردید همین شما آخرون. Да, спасибо большое за это. Насчет двойных стандартов, что бы хотел сказать. Насчет двойных стандартов, оно работает в двух случаях. Одна в жесткой манере в сторону тарафи хав, а вторая паблашко хати тарафи ойля хдыш. Мисал гирем, например, я, если пример переведу, возьму пистолет, выстрелю любого человека, меня на месте посадят там, не знаю, либо пожизненно, либо, не знаю, 15-20 лет. Но есть факт, где, например, сын президента, вот Худи Амир Рустам, гифта парундаге, но его же никто за это ничего не говорит. Такие вещи в нашей системе очень много, если даже брать коррупцию. Если ты не приближенный к этой семье, то ты обречен навсегда. Зашел в эту коррупцию работать, ты одной ногой уже в тюрьме, а второй ногой ты должен как-то у народа выкачивать деньги, либо пойдешь в тюрьму автоматически. Я бы еще хотел сказать насчет того, что вот этот Алексей, который заходил, ну я как молодой парень, который вот только Чмиган Пачоёш. Вот мы не видели ни СССР, мы не видели 90-е годы, чтобы вот нам лично, я хочу ему, таким людям и ему тоже обратиться, вот нам лично, именно мне,
без разницы, что там происходило, что там было, что там не было. Мы для себя знаем, кто там что делал, а остальным такими вещами, что восхищаться, либо пугать нас. А наш народ в протяжении 30 лет, я вот после того, как я начал смотреть Ака и Зад, тоже вот начал по чуть-чуть анализировать и смотреть ролики про психологию. Я вот увидел один факт, который вот все время президент это демонстрирует. В любом выступлении, которое он выходил, что-либо говорил, он припоминает именно 90-е годы. И в протяжении 30 лет, каждый раз, когда он выходит и говорит, это уже дамаг зисари мардум, амучи часлидаге. И я как вот молодой парень, который, например, если отцу скажу, что отец, давай, короче, вот эти люди реально правду говорят, ты даже не можешь это опровергнуть. Он мне, знаете, что ответит? Скажет, ты, да, Тапуш, ты еще не видел 90-е годы. Вот как нам отвечают взрослые, понимаете? Ну, мне 26, а отвечает мне 50-летний человек, который знает, что там вот Зулм Рафтисат, знает, что тут, короче, полный бардак, но он тоже не пугает 90-ми годами. Вот в чем проблема нашего народа, что никак не отвыкнут от 90-х годов, либо, не знаю, от Гуломи. После того, как я вот узнал Ака и Зада, я вот хочу предложение такое сделать. Можно ли вот обратиться к другим оппозиционерам? Нашему народу партизанская система очень хорошо подойдет, потому что лично я, либо, не знаю, такие как я, которые не могут выйти в эфир открытым лицом, либо, не знаю, что-либо делать, для них вот именно партизанская система очень хорошо подойдет. Подходит. Подходит, потому что она подпольная. Тебя никто не знает, у тебя нету там, не знаю, руководителя, либо куратора, который тебе будет диктовать. Ты сам все, что хочешь, будешь делать. Это свобода. Свобода. Да. Самое главное. Да, лишь бы, чтобы вот эту систему как хоть любым способом вытянуть из этой арены, и все. Спасибо большое, что я реально в протяжении, не знаю, там 6-7 лет я смотрю вот передачи эти. Вот. Я понял, что лично вот если наш народ осознает насчет партизанской системы, то многие, может быть, разделятся. 50% могут спокойно выйти из короны, а 50%, которые до сих пор у них страх, либо не хотят, чтобы их семья там страдала или что-то делала, пусть выходят по-партизански, как Ака и Зад. Нам это не огончашкаста. Тогда бери, короче, дадим бенавис майда когда дрим флага дам то ручки мекафа, но вот хотя бы что-то ты сделаешь. Да. Спасибо. Мы вас услышали. Если народ, если таджики будут слушать мои идеи, я много слушал, много видел. У меня есть определенные тактики, революционные тактики, которые это нет у других. Нет в книгах, понимаете? Потому что я все читал, я все читал, создал, всегда создаю 100 новых идей, понимаете? И всегда я хочу, чтобы грамотные люди были, понимаете? Грамотные люди были, не те, которые с улицы придет, нет. Надо его, один грамотный, вот таких людей надо еще готовить ему, надо. Чтобы он стал... У каждого человека был ораторская способность, первое. И у каждого человека, чтобы он защищал свой интерес своего народа в любом месте. Поняли? Я так сделаю. Обязательно. Да. Иншаллах. Хайр ташаккур, досто. Ба фикрам сену сотам гузаштаст. Зинда бошед. Майли апа. Рахмат бошед. Иззат شما برای خود زنده باشید در تماس هستیم. خب
خب دوستان خیلی سنون ساعتم شده است، خیلی 18 نفر تماشا کرده ایستادیم عین حال. خیلی در حقیقت بسیار شد امروز برنامه، لیکن خیال کنم که ممکن از همین 1 میلیون کلمه یک کلمهش شاید قبول کنیم. یک کلمهش این همش نمیشد، البته که برنامه میشد اما گپ میزنن، گپ هر خیلی گپ در حقیقت میشد، از همونجا یک تا پلیزش میگیرد بودم. اگر همین شود من خیلی خرسند میشم. یک تا همین موافقش گرین اگر پلیز نباشه برای شما من خیلی خرسند میشم. در آخر میخوام یک تا نوار من همین موندگی هم در برنامه گذشته میخواستم مونم، نشد، مونده نتونستم، دیگر فرمت کتی بود است. بابنه شدن رو فراموش نکنید. فکر نظری همه را گرفتیم، من خودم هم در دوره قانون گپ زدم، فکر نظری این مهمونا را گرفتیم، چند 2-3 نفر رو تکلیف کرده بودم و خیلی بود 2-3 نفر دیگر رو قبول کردم. دیگرایی که اوزی برو وردم نمیتونم قبول کرده، بخشش التماس نمیشود چون که خیلی وقتمون طولانی شد. بعدا من گفتم میخوام که چی اگر که این دفعه میخواین وارد شوین پیشتر، یعنی که با مسنجر نویسین، گوین نگاه خبردار کنین که من شما رو در برنامه تکلیف کنم و بعدا با حضور صحبت کنیم همون در همون موضوع. اصلا امروز خیلی از موضوع بیرون هم برآمدیم، بسیار بیرون هم برآمدیم. معذرت میخوام، البته کمتر بیرون برآمدیم، اگر کمتر سخت‌تر بلندتر گامز باش من معذرت میخوام. اون چیزی که در خاطرم بود گفتم، اون چیزی که به خاطرم نامد موند رفت. خیلی همین یک تا دیگه چی رو گوش میکنیم، خیلی خوب است. این عبدالستار پیر محمدزاده نوار کرده است، واقعا هم نواری کردگی همین انسان چی گویم راست برآمد، حقیقت رو گفته است، لیکن نسبت خودش هم همین تطبیق کرده شد. این آواز گوش میکنیم. چون حسین اندر میان کربلا افتادم، اشک ریزانم غریبم خسته و بیچارم، یا که بارانم از بامی هوا افتادم. گر سخن از حق بگویی تار و مارت میکنند، در میان این حلائل ها چرا افتادم. آدم با قیمت حیوان برابر میکنند، من که حیوان نیستم گوید کجا افتادم. یوسف را کاروان کرد برون از چاه آب، من چه سازم که در این چاه شما افتادم. شعرمو اندر بیابان بلا افتادم، چون حسین اندر میان کربلا افتادم. واقعا هم چون حسین اندر میان کربلا افتادیم، بچه گرفتن جرم افراطگرایی زدن. از سبب اون که حقیقت رو میگفت، از حقیقت، از کمبودی حرف میزد، از بهبودی حرف میزد. چیکار کرده بود همین بچه؟ همین خیلی خوش رو گفته است، همین شعرش رو در حقیقت هم موافق مونده است. چی گناه کرده که بود؟ واقعا هم قضیهش هم من پیشتر گفته گذاشته بودم، نمیخوام تکرار کنم. یک عجایب قضیه کردن، دستگیر کردن همین انسان رو. اول دعوت کردن، تلفنش رو گرفتن، بعداً باز دعوت کردن که تلفنش رو گویا برگردونه میدن. میرود بعداً میگن که این یعنی که مخالفت نشون داد به کارمند مقامات حفظ حقوق. چین هم کردن. خب نیاز من بود گپ زدن، به فکرم این 4 ساعت هم میشود دوستا. در همینجا جنبست میکنم برنامه رو. معذرت که وقتی شما رو بسیار گرفتم. امیدوارم که خیلی صبر و طاقت کردید، اون نفرانی که اثر تماشا کردن و برنامه رو پیگیری کنید، فعال شدن رو فراموش نکنید، سوالهای خود رو نویسید، با مسنجر نویسید، میتونید با تگ همین نوارها نویسید. مسنجری من بهتر می نویسم. اگر سوالهای حقوقی باشد من کوشش میکنم جواب بدم و نفرانی که میخوان در برنامه‌های آینده اشتراک میکنن لطفاً پیشتر با من خبردار کنید، یا اینکه نویسید که اینکه مثلا در برنامه اشتراک کردن میخوام، من شما رو به نقشه گیرم و در برنامه دعوت کنم. خیلی باشد من
بسیار قبول کرده نمیتونم متاسفانه چون این هم هست. خب سربلند خانه آباد باشین دوستان تا برنامه آینده.